Malo apito e mere wakahawili pea o ko kore e peke o hofanga e ngai tala whakatapuko o sono au whaki. Hata moa ke u fakahoko ato e fatongia o e hou e koeni i he whamawhala lehanga tonu whakahoko atu ia me he whare whakapore anga St. George i loto nukualofa. Ki he whakata anga ai eiki palenia o Tonga kai o mafu ke eik minister o e pot ngau e mo ui mo e hau eik minister o e kabineti ki he kauwhai o ngongo ko hi ko whamatala whamui taha e toko mai o whelawei pea mo e tuunga e iaia e whanonga e whanuani ki he kaha o mahino pe i he whalaite o wike ko tau situ aki ai na iaia e whakataha anga i he whaleni pena e me aia e ki palemia o Tonga ai iaia e tokataha i he kau folau na e whakafoki mai aia ki nau tolu hatau ka inga Tonga na e tuku waka i Nuusila i he pule lulu o i wike ko o si pea whakahai o ki aia e tokataha o kunema o ai Vailasi. Ka koe toenga o e ngaahi whakaikiki pea mo e ngaahi siwi ko fakahoko e mahino pe foki e fakaha ke mea ke aia e hau eiki mo i kakai o e whanua pea mo e tuutuni ke hoko atu ko ia ai e tau whanunga tatau pe e wakai ki he tuunga koe au ki ai e ngahi ako anga mahino pe e ngahi ako anga e pule anga ngahi ako anga e siasi o whai e tokanga lahi ko hiko e tau whanau ko e whakataanga toko lahia pea tau te whito ko i ko e taimi mahu inga eni ki he whenga ko e tau whanau he tau fakahoko o ko ia e whakaosinga o e tau mo ngahi polkalama e whakahoko ai ai siwi whakapule anga ia e siwi ko whakama opo ai ai whenga ko o e tau koeni e siwi final whakaloto api ako kai mahino pe na e whakahoko pe mo e polkalama huhu malui ngau e ake ai whaisa ki he whanau ko ia o e tau tahaua ke tau tahitu ai au ko tō loto ia i he ngahi ako anga ko ia o e kolisi ako loto mo ia ko maa o lunga ka ko e toenga ko ia o e kakai o e whanua ko ia ia ngahi whanongonongo whakae siasi ko nau whakahoko mai ai tuunga o ki ai palane ngā we ko e whakaongongo ki he puri anga o Tonga pia mi he puri anga o Tonga mo e tuutuni o e aoni e hoko atu ai ngahi whakataha anga ko ni ki he kao i he taim tatau pe o ko iai ai lawei ki he tuunga koe au ki ai ahoni pea mo e whakataha anga pea o ko mahu inga ki e whakawatu ki he tonga hono kotoa pe mahino pe o ki ai pea mo tau ka inga tonga i he otumuri ko wi ko e tokanga ki he tuunga o ki ai a e kupu e family i tongani o ko fia ai fakahoko fatongia ai television e Tonga me le te o Tonga ke tari le ia e Tonga hono kotoa pe o tatau pe ai kainga Tonga i he otu Tongani pe mo tau kainga Tonga i he otu Mulina wakai ko ia ki he loki whakataha anga o ki ai ngahi maungatala ke i le te o television e pe mo e newspaper ai kautaha ngongo ke e ono pe foke o klavei ko e CEO e pot ngau e mo ui toke ta siale akau ola kai pe foke ki e CEO e pot ngau e meidek ai ko Paula Mao i he taim tatau pe o ko ai lavei ko hi ko e sea o e komiti ngau e ke COVID ahiwa ko e minister ia e pot ngau e meidek ono po asitei ne mea heni e whakatahanga pe he foki ke eik minister o e pot ngau e mo ui Honorable Associate Professor Amelia Afa Amango Tui Polotu wakahi foki ke komisiona polis leo ko e eik tawi o e kautau e nea fio pirikatia eik no pele whiela kepa o ko mea heni mahino ai tōkonga o ku iai e tokanga me kakai o e whanua o ko mahino ai mahu inga ia ai taha kotoa pe o ko mahu inga ai whakamatala o ko tuku atu ke inasi ai Tonga mi he pule anga
Pea pehe foki i he taimi o fakahoko atu ai ngahi whakamatala o mau inga ke o atu ia i he taimi totonu i he ātakai o ko iai ai fuwhia mao ke whakamaala ala ngai whakamatala pea ko kaunga ia ki he tokoni ke oa e hohaa ai kakai o e whanua kai malawa ke whakahoko ai ngāwe o whakahoko lelei mo mā opo pea ia nonga ka e whakapoto o ko mau inga au pito e ngai whakamatala ko e ni o nge ko ia o ko tau amanaki ki ai pea o ko iai ai mau inga maalie ko uhi ko e ne fekau'aki pea moe lao o e whanua ki hono whakahoko atu hatu utu uni pea e ngawe aki ia ki a ngai aho ka hoko mai ko whaifo ki ai whakataanga e whaunga e ngahi ako anga ai he ngahi ako anga e siasi ngahi ako anga ai pule anga pea mahino ai ngahi fekau'aki ko toa pea mahu inga au pito ai tokoni mo i poupou ki he tataki o whakahoko me he pule anga pea o ki ai mahu inga ke whakao pea o kai kia ngata pe i he ako ko ke nau tolu me ngahi tuku'i kolo me ngai vai whanua au whai e toka ngā koe uhi koe ngōwe mahino au pito ki he anga koe ia o e wakai ai taimi e whakahoko ai pea kamata lau ai lockdowni pea koe ha ahono whanonga anga ke mateu ai ke oa e wesia ke lahi whiunga ai mea tokoni pea oku mahu inga foki ai lahi koe ai mea tokoni ke whakapoto i koe whea mea tokoni ke fuafua ngawe aki mea tokoni hono taimi totonu mea tokoni ke whakatupu mo ui lelei pea moe mea tokoni e aonga o ku mahu inga ai ngahi whakauta mo e tataki o ku whakahoko i he mea tokoni ai pe o ku mahu inga ke wakai koe ha ai mea tokoni e whakahoko ai whakatau ai kakai o e whanua e mahu inga au pito ke whakapapau i ka ngai mea tokonia o ko tuunga tau mo kei aonga ke whakaonga ia ki he ngahi whia mau ai whamili pia whia mau foki i he taimi peheni ke to e whakapoto ange ko hui koe tuunga whakapaanga ai ngai whamili ha ia i he wakai ke ngai panke i he ahoni iai ai mahu inga au pito iai ngai palania ai ngai whamili ke to kotoa mai ai paanga na tu tarifaki i he akauni i he panke ke whaingofua ai ngahi whakatau ka mahu inga ke oa e lava pe ai wike e taha pe ua ka hoko mai ka oko kotofa ke hoko atu ki he kaha o pe mahu inga ia ngai vai ko ha ngai tokoni ko e paanga nga maheni o whakamore ki a whamili ki a wike o mahu inga pe ke kei tauhia ka pau ko e paanga i wangi au ki he wike pea whailewa e whakatau kai vai ai ngai koloa moi mea tokoni ke paanga i wangi au pea me iai ke whakao ngai whakapota ia lolotonga e whanonga i wike taha ke oua e hoko ai tuunga o ki ai lockdowni ke whakao ngai kotoa ai ki seniti na tu tarifake panke pe koe ofa ai kakai mei mulina o whai ai a ngai whakatau whai ngai whakatau ia o i e lau wawhe pea hile pe hawi ke ua pea osi pea whakao ngai kotoa ai ngai koloa ka kumahu inga ke whai hono wahe ke wike ai lai o e mea tokoni o whakatatau ke whanonga mai mo i tuunga whakapaanga ai whamiri iai pe fōki ai ngai panke o nau whakaamua ke whai e whetokoni aki mo i kakai o e whanua whia mao ke iai ai kāti hoho malu i COVID-19 pea iai pea moa ID o ke ai hala i tā ke aua e pāu sii iai ai ni ihi o nau e kai ke ngau e totonu aki ai ngaahi kāti hoho pea o ke kai koha mea sii eni koe mea ia ke whai ke ai ai tokanga mau inga ai whai totonu ngau e aki peho kāti hoho malu i pea ke whanonga mo ia
Heu kai ke tau ilo e tuunga o ki ai Vailasi pe mo e whaamu ko ia ke inasia e kakai o e whanua. I he taim tau pe ko e wakai ko ia ki he ngaahi kautaha o ki ai ngahi nau e tokoni ke anga no fo pe mo anga o ngāwe pe mo anga o tukunga o e whanonga o ki ai ngahi kautaha ngāwe anga mo e whare koloa ko nau tuku mai ai fu fia ma o pito ke tau hia wama ma o fu fia ma o pito e mo ui hai sini pe fu fia ma o pito ke fakaha pe mo e kāti huhu malui mai no pe na lele i he ahoni ai huhu malui covid-19 ngoi ake AstraZeneca i Tonga tapu i he holo whamanato kun salote pene kai ke otu pe e hongo fulu e toi lahi ange ai pe toi lolo ange ai ko ia i he ene pehe o mahu ingai ai wakai ke toi toko lahi ange ke nau tolu ko osi huhu malui covid-19 pe toi toko lahi ange pe mo ke nau tolu ai wakai ki he peseti o e uraki huhu pe mo e tokanga ko ia ke huhu hoani ai mahu inga ke iai ai kāti huhu lawe i foki i he ngai ngawe anga ko kamata ngawe aki e ngai palani ki he taimi o ku hoko mai ai covid-19 i ngai palani ko ni o ki ai ai whakangatangata o e tokolahi o e kau ngawe i he ngawe anga kai kei malawa pe o whakakakato mo fua fatongia ke ua e wesia kai au ke taha kotoa pe i he whanuani pe mo muri hange koia ko e ngawe aki ai nau malui ki he fofonga i he ihu pe mo ngutu hange ko e whakatapu ai face mask ko e ngawe aki koia o e nau hai sini ki he whanofano ko e kofu nima pe te wakai ai he ngai whakataha anga mo whiwhanonga aki o e aho koeni o hange ko e houwani i he loki whakataha anga i he whare whakapuri anga St. George ko ke nau tolu i loto i he whakataha anga pakai o nau teunga mai aki ai taha kotoa pe ai face mask i he taim tatau pe ko e tauhi ko ia o e wāmama o ko ia i he ene pehe o ku mahu inga au pito ai fakahoko ai ngāue ko e ni pe a ko e taua ngai ki ai e hoko ia ko e tokoni lahi whaingofua ngi ai whengaue aki pe a whaka o mai lewa mi he toenga o e whanua ai ngahi pou hoko ia ko e whakaloto lahi ia e pakai ke mahu inga ko ia ai siofi ko e ha ai tuunga o ki ai whakataha anga ko e ni ai o ko mahu inga ke whakamaa wahei ai tuunga o ki ai hangahi tui whakapolitikale kai o mai e ngai whakamatala ko ngai whakamatala o e mo'ni i mea o ku hoko hangai whakamatala e tokoni ke whakahauwhi e tau mo'ui aki e tau ngāwe whakataha hangahi tōkunga o ku whia mauai ke tau tokoni lawe i fōki e hengi o e ahoni i e ngai kolo e ni ihi ko ngai kolo e ni ihi na e malawa pe o fakahoko ke i pongpongia e ngai whakawhi iai ai longa i whanau ke nau kau whakatahi e polokalama whakamalo i sino ko i tokanga i kina ke mo ui lelei i he taim tatau pe na i kai ke ngāta pe ke mo ui lelei kana e a ko iai pe ai tuunga ko ia o e hao mo e malu o e anga o e nofo tauhi ke nofo i api tauhi ke tukunga o ki ai a ngāhi teu i he face mask pe a uma a foki i he hai sini mo e tauhi o nofo wā mama o ko e skeritari pule mo e skeritari ki he kabineti pe ki he ekministau e pot ngawe ako mo e ako ngawe ko e ki tau e kau tau e nea fio mo e komisiona polisi leo kai uma a foki ai ekministau e pot ngawe leipa mo e whakalakalaka wha ekonomika o nau i he loki e taha ka iai pe ai whainga maari e mea mai e palemia o Tonga ka uma e toenga ho ekministau e kabineti
pea hoko atu ai whakatahaanga ko ia o e ahoni. Aia oko iai foki ai lawei ki he ngāhui o fakahoko mea mahu inga ai o atu ngai whakamatala koe ni mea mahu inga ke oua e whipakpaki ngai whakamatala tatau pe i tongani pe momuri i he taimi pele ngesi koe ni kai mahu inga foki ke whakamala ala o ke ai pe ngai whakamatala e li liu me hoa e taha koe ki e hoa e taha koe ai whakamatala e mau inga ke whai hono wakai ai tuunga malawa ke whai ahono tauhia ke puke ke ua e mafola ai Vailasi me he toho taha kai o maafo ki ai ngaahi sivi o fakahoko ke a tekna o tolu koe ni ai kau folau e toko uangi au tupu nana o folau mai i he pule lolo o i wike kua osi mahino o pito e tuunga o whai ai ngāwe pe o ko mau inga pe a moe wakai ki he ngahi whakamatala koe ngai whakamatala tu whaki atu he ngai maungatala ka koe leti o tohunga uraki mo e whae mahi wanoa pe ki he televisione e waa o e ongo o whakapapau iai ai ngahi whakamatala me he pot ngāwe whelawei ai a oknao kaunga tono ki he ngai whakamatala koe ia pe o whai e whenga ki he taki pe koe pule i he tawhaaki i waa ngāwe koe ia. Lawe he taimini koe a tenseni ale ok ne mea mai ke whakataanga koe ni ka ko kaunga ngāwe ko Alice Tupou me waa ngongo ai leti o mo he televisione Tonga. Malo Alice. Malo o pito e ulakmata pea koe whamimi taha koe ia me he waa ngongo koe leti o Tonga i ngahi o ngongo koe ana e malawa ke mautuku atu koe ia i he leti o ka mafoke televisione Tonga i he ahoni na e hao kotoa pe foki ai kaungau e lai ne mua koe ia e toko te au mawalu ana fatongia koe ia i he ahopule lolo koe wike kua osi i he waka konkona e folau mai me Christchurch no sila mai kau pasese koe ia e toko wangi au tahanima ai ak mahino pe foki na koe kau pasese koe ni na ia e matapule ai o lolotonga puke koe covid-19 i he whanua. Pea i he whaha koe ia ik minista mo ui toi tā Ameria toi pulotu i he pomponge ahoni ki he ongongo koe leti o Tonga. Na ne pehe ai koe sivi koe ni e ne whahoko e sivi koe ni ke kau laungau lai ne mua koe ni i he ahotokonaki. Pea nai maolewa ai ola koe ia o enau sivi ane afi. Ai aku mahino pe ia na enau hao kotoa pe. Ai aku kau ngau lai ne mua koe ni o ku kau ki ai kau ngau e koe me pot ngau e polisi. Koe kau tau koe ia ai ne afi o. Kau ngau e koe malai wakapuna pe koe ATS-a. Kai pehe foki ki kau ngau e koe wa kastomu mo e wa kolontini. Pe pehe ke he ngai kupu fekau'aki kotoa pe na nau ngā ue i he aho koe ne folau mai e kau pasese koe ni. Pea ok mahina pe foki na iai mo e ofisa kastomu na ne mau i e toto uni koe o e me pot ngai mo ui ki he tauhi koe ia o e kolontini pe koe no fomau koe ia i api koe hipe koe tokanga koe ia ki hato e mafola atu koe ia ai Vailasi covid-19 i he ngahi tuku'i kolo pea koe ofisa koe ni mahino pena e lava atu ngā ue i he aho pule lulu koe ia na e folau mai e waka pea i he aho tō pule lulu na e fakahoko ai ne kātoa ngā mali pea koe ofisa koe ni na e kai ke aha whātoanga i mahalo he pot ngai mo ui kai folau atu ki he vai whanua haapai e lolotonga i he vai whanua haapai pe i he mea koe ia ai minista mo ui o sifai pe ai whetu utaki pe a mai kau mai toke tā pule koe ia o i vai whanua haapai e pehe ki he timi nā awe koe ia i vai whanuani i he whemahino aki ke he wheitu koe ia ki tauhi whamawahi ki ai ofisa koe ni ka maa ai ihi koe ia nā nau wheohi wā ofi koe ia mo e toko tahani pea koe toka ngā whoki koe hui koe malu koe ia mo e hao e kakai e whanua he mahino pe whoki na e toko lahi kakai na nau i he kātoa ngā mali koe ni na ia ofisa kastomu koe ni pea koe
mea ko ia minista mo ui to ta media to piloto na ne pehe ai o ko neongo ai ngahi tono no ko ni fatongia ka o ko mau ingang peke ka kai whanua ke mau pe ai manawa o wha i he lolotonga ni ko hui ko ngaahi whamatala o ko tuku holo mo fekau'aki e mitea wha sosiale pea o ko mau inga pe ke tauhi ai whamatala ko mo fekau'aki whamatala ko mo oni mo totono ko hui ko ngaahi takihala e malawa ke takihala ia ka kai o whanua pea Iane pehe koe matapule koe nina e lipoti koe he pomponga ahoni o kune mo uilelei pe o teki ke aha whahinga whailonga o e Vailasi koe ni I he tokotahani aia o ko ke whaipe ngawe timi ngawe koe kuna utokanga kina e covid-19 ke taimi ke awia e tokotahani o tauhi whamawahe I he senta koea I moa ai koe senta koe ni e whamawahe kia ni I he koea o kuna puke I he covid-19 pea o mahino pe fuki ko e totahani o ko Oscar kato a hono huhu malui huhu ulaki mo e hoani kana e kole pe fuki e he administai bongbong a honi e mahu inga ko ia ke tau mo ui ofa ko hui ke o wai o ngoi li e kinai ai totaha ko ni o lolotonga puke ko e covid-19 I e whaingata ani pea nane toi mea foki ki he mahu inga ko ia tā kanga I tau fohe toko taha kilu ke hono tali te kei ko ia ai whaingata ani me he whanua I hono fakahoko ko ia ai huhu malu I mahino pe foki e tok fakahoko e he toi fakahoko pehe whiawhini ai sivi hono ua ko ia sivi covid-19 o e tō taha koni lolotonga puke covid-19 kai maa foki ai toinga ko ia kau pasese na folau mai ko ia me Christchurch New Zealand ai ko toko wangi au taha whaia pea e mahino pe foki pa mai tūkunga ko ia o e whanua I he amanaki koe ke tuku mai e pule anga na whototu ko ia ki he kahau aia o ko mahino pe tau kei whaongongo pe ki he ngahi tūtu uni ko ia e whaha e pule anga I he whiawhini I he hiri ko ia e konferenisi mo e kau whaongongo o ko manaki ko ia ke tuku atu ko ia I he ahoni Neongo pe ai ngahi talanoa ko ia fekau'aki I he mitea wha sosiale ka o ko iai pe foki ai tapo me he pule anga ki he ngahi whamatala totono mo oni ko ia o ko whiema o ke tuku holo ko hipe ko e tokanga ko ia ki he hauwhake mo ui ko ia toko taha kiro I Tonga ni o ko tui koe whamai mei taha pēni o ko amanaki o ko malawa ke tukat me he waangongo koe le te Tonga I he houani ragmata malo Malo apito e alisi tupu pea o ko iai foki ai lawe I he fakahoko fatongia o houani o ko lawa ke tau inas whakata mo tau kainga tonga I o tumuli o ko iai foki ai honga ia e ngai polokalama o ko fakahoko atuai ai fekau'aki talu hono fakaha me e palemi o Tonga e whalai te wike ko si ai tuunga o e ngau e ko fakahoko ko uhi ko ke nau tō na e folau mai I he waka ko ia o e aho pule lulu ua fitu o oka topa o whina lahi ai si kakai ko ia ko nau fitu taki mai I he polokalama ai le te o Tonga uluaki mo e whae mahi wanoa ko uhi ko e mahu inga ia I he mea ko e talango fua pea nanau o mai ai ka veinga ko e ni o I kaitu o tāpe mei ke pesetia e waluono I he whelawhaki o e pongpongi tōnaki pea hangi ko ia ko e hoa pongpongi ho ata na to hoko atuai e ngai talatala noa pea mahino ai tokanga I kina e mahu inga ko whakamahino ko I tongani ai Vailasi ko hoko atu ni ai ngawe ko ha ai mea ke whai pea whai ai e talaloto ki nau tolu na whitu utaki mai I he laine telefoni o mai hona uloto ai mahu inga ke whai ai ngawe whakataha ko ha ai tō kofua e whakahoko me he pule anga ke tataki aki ai hao mo malu e whanua pea mahu inga ai mui ki ai ko ia o ko iai ai honga ia
ai kakai kotoa koia na e whetu otaki. Ia e whetu otaki me ni eua ko wawao ko niua. Ka e pehe foki ke otu haapai pea umaa a Tonga eiki. Ia e ka venga na e tokanga kina me he otu haapai. Ki he tuunga koia e iai ai ako ko hi o kia e whanau me he otu haapai o ki Tonga eikia. Ia e kau ngāwe me i Tonga eiki o ku tariui ke ui ai ngāwe o nau ihe ngahi vai whanua. Pena e whai ai ngāwe ai kau taha waka puna whai hono whetukutuku mai ki nau tolu o a upe ki he tātaha po uri o e po tokonaki upi ke kuosi. Nai whai a whepuna aki wawao tonga tapu, wawao tonga tapu. Pongpongo e aoni whalawalawa pe mai ngāhi whe folau aki me he vai whanua haapai. Whakahafo ki me eiki waka o e waka o tuanga o wha me e kautaha e whisa i he pongpongo e ahoni ai mahino ai whakaongongo ki he tuunga i ai ai mape folau ki e tuku mai me he pule anga i he hoatani. Pea whai ai mui mui ki ai. Ko iau kanseria i ai folau ai waka ai whisa i he ahoni o i kai ke whai a folau he wikendi. Pea uki kai ke tāri moha totongi o ngāhi tiki te pāsese o hangi koe ngahi uta kai whakapapaui o ko lelei ai mea kotoa pe. Pea e tok hoko atu ai ai ngahi ngāwe. Ai a koe ngahi kupu fekau'aki kotoa pe i he folau wakatahi, i he folau wakapuna o mahino ai ngāwe o fakahoko koe mea mau inga ke wakai ai tuunga e malu ai whakaluku fua ai kakai o e whanua. Iai whakatokanga ia ko uhi ko e nei mawilo vilo ai anga ko ia o e Vailasi o ki ai ai wakai ka te ngau tolu mo uile leipe huhu uluaki pe ato e huhu honoua pe hoani ai huhu malu i covid-19 pe o klawa ke matu e kina ka hufe kina e Vailasi e sino ka oko mo uile leipe pe oko iai lewa ai taimi e tupule kina ai pe hu ki toa ko e historical case ai au mahino oku whai e tokanga ki he tawhaki ko ia pe mo ene tuunga pe oku whakatu utamake pe ko e wakai ki he ki hafonga e lava e malawa ke mafolai ko ia i ene pehe oku whai ai ai wakai Koko mahino ia ai kakai o e whanua ai toe toko lahi ange ke nau tolu koe ni. Ok nau te fua i ngai whai anga huhu malu i Tonga eiki. Ai a koe holo whakamanatu o kuin salote ke whakapapau i oku fakahoko ai huhu malu i covid-19. Ke nau tolu koe nei huhu uluaki kau kei toe ai huhu hoani. Mai no pe o kuha i he nau ngai kāti ai aho ke whakahoko ai. Pe ai whai pe ai ngawe me he pot ngawe mo ui. I he taim tatau ko iai pe mo e tuutuni ko tuku mai me he wharemaki vaiola. Ke he whaunga. Ngawe aki ai wharemaki ke a talatala. Pau pe ke whauhia i he tēni ti huanga koe ni ke halatau whaahau. Pea koe huanga koe ni o ki ai ai kaunesi. Tēnau tari ke hiki ai pea whakahoko. Ke hulewa koe toka taha talatala pe. Ai a oko uhingai a ene i he wharemaha ki vaiola e ngofua ke pea huu ki he tēni ti pea hoko atu ai. Ke he tawhaki koe ni o e talatala. Ke he kau aahi e whakangofua pe ai whamili ofi. Ke ha toko ua ke lava o whakahoko ai aahi. Ki he tokotaha koia o ko tokoto i he mohenga o e mamahi. Aia koe ngahi tuutuunia ko tuku mai pia kamatalawia i he ahoni uraki aho o Novema wanoa wataha. Lolotonga ai taf ai wakai ai kakai o e whanua ki he tuunga whakamuimui taha e iai ai whakamatala me he pule anga. Ko mahino pia ki he tokolahi e kei whai pia moe mateu teu. Ko hui koe wha i ta ueni o e a wha. Pea moe ngahi nunua o e whiliuli waki o ea. Pea whai e tokanga ki ai. Aia o ko whakahoko ai tokanga whakaluku fua. I he COVID i tā hiva. I he ngaui o whakahoko ko hui kono tau i o e whaito o kona tapu.
pe koe whai to'o ta e whakalao. Pea uma a foki ki he tawhaaki koe ni o whai e tokanga koe whiriuri waki o ea mohono ngaahi nono a. Mahu inga au pito pe ke mo ui mateu teo. Pea i ene pehe o ku whai aia wakai ki he tawhaaki koe a o e mo ui lelei a e tangata i whanua mo e whewhine i whanua. Ke mo ui lelei whakae sino, whakae loto, mo whakae atamai. Pea o kea i o whina lahi ki nau tōru koe ni o mau whainga maari e mo tuku o nau taimi. Ke whai ai toko ni i ngai whale i ma te nau tōru ai kau tau kei. Ki nau tōru ai kau professionale. Ke vahe ho nau taimi ki whai ai toko ni. He o mahu inga au pito ke oua e lea ai loto. Pea mahu inga au pito ai tuku mai koe ai ngai whakaukau. Pea whai ai whetokoni aki. Ke iai ha tūkunga e tokoni ai taha e ala ke tokoni ki hono kau ngā whanonga. Pea mahu inga ai whoki ai wakai ki he loto. He oku pehe e ni ihi. Koe toki hoko pehe ki ngai tuunga whakatu tāmaki pea loto. Ka toi whehe koe otua. Oko ne tokonia ni ihi ok nā o fuwhia ma o ai loto. He koe angai ai tau whanonga i taimi o ki ai hono ngai pōle, o ki ai hono ngai haa. Pai kai ke tau malawa o matu e kina kai oua ke kauai ai lotu. Ke ne whakaiwia, whakaloto lahi, pia ne omi ai nonga mo whia maari e ke lava o tau i. Koe haa ai whaingataa o ko inasi ai, ke lava ke whai a hono tokonia. Pia i he taimta tau pe, koe ngaahi vahe koe ni, o kia ngai polo kalama i he leiti o Tonga, o roaki mo e whae mahi wanoa pe he ki he televisone o kuato he ngai whale i koe ni. Whale i ke tuunga whakae atamai, whakae loto, ke lava ke nehanga o matu e kina, ke lava ke iai pea e nonga kai whakapoto ke ne fakahoko ha tuuni, lelei, au pito, ke ne tā ke kina e ne whanonga, pea oku mahino ai. I he taimta tau pe, mahino whoki na kotofa, ai aho tā walu o November ni, koe tā watweni ke maina ko November. Na e kotofa ia ke whakahoko ai e whilio e whakafofonga o e kakai ki he whalealea o Tonga. I he taimta tau pe, koe tuunga ni o ki ai ai tau whanonga. Pe o ki ai lewa ni ihi o nau whakahoko ai ngai ngā ue neongo. Na iai ai ngai palani mo e ngai whitu ke whakahoko ai ngai whakataanga. Ka oku pule ai whakalū ko fua ke whai e wakai ki ai. O whalahi atu kei te kemou tolu ai ka inga Tonga me otumuri. O mo whakarea mai he tau pēsi koe ni ai Tonga Broadcasting. Ke tāpu kina he eiki ki mou tolu. Pea ke tau inasi whakataha ia. Ngai whainga maari e whanonga anga. Mea mahu inga ke tau fia. Mea mahu inga ke tau melino. Pea mea mahu inga whoki ke tau whetokoni aki. Koe tau mo ui ke tau whakahoko ha ngā ue. Pea koe ngā ue ke tau whai ke aunga. Ki o tau kau ngā whanonga. Ngai minitsi i mei heni e whare whakapure anga St. George ino Kualofa. Amana ke mea mai ai. Ai eiki pale mia o Tonga. Pea mo e whakamatala whakamui mui taha. Pea oku iai ai mahu inga ke whakau atu. Iai whoki ai mahu inga i he whakahoko fatongia koe ni ko lawe iai. Oku iai ai skeitari pule mo skeitari ke kāpneti et kā koka. Pea mo e wakai koe ni koe ia tene tataki ai hoko e polo kalama. I he taim tatau pe, ko miti ngā ue koe ni whakawhanua ai pule anga ki hono tau ia COVID taha hiwa. Oku se ai 8 minista o e pot ngā ue e meidek. Ono pol po asitei, pa mohono kau me mi pa. Koe ngahi ngā ue kotoa pe o whai, koe ngā ue ke lelei ai kakai. Pea koe mea ia o ko tau whakahai, ai tau honga ia. Iai hani ihi o nau whakahoko ha ngā ue. Pea o ki ai hani ihi o nau o mai. Na koe ahoia hoto waloki, koe ahoia o ko te mauai ai lelei ia ngai whanonga. Pea i e taim tatau pe o ko wakai i e whakahoko fatongia koe ni. Me he leti o Tonga uloaki mo e wha e mahi wanoa live stream. Koe taha i o ngai fatongia ai komisoni whakamawhola lea Tonga.
Pea mo e televisione ke whakahau atu i he ata. Pea mo e lea. Lolotonga pe e tau tatali. Mahino pe a ngahi ngau he whakamui taha koe ni kua fakahoko. Mi ane awhi. Pe whoki ke he ahoni. O ko iai hono ngai whakalaka ona. Pe o ko pehe lewa ai mahu inga. Iai ni ihina nau kau i he ngahi ta au. I ono whakahoko. Ai tunga whakatu o tāmaki o kia i ai whanonga. Koe uhi ko ha mahaki o kune uesia ai whanua. O hange koe a koe mi sele. Hange koe a koe wakahi ki he ngahi tūkunga o e mahaki pipihi. Pe mahaki i kai pipihi. Pe i he whakaha koe au whepaupo waki ai ngai kupu fekau'aki. Ke whakahoko hangahi ngāwe. Koe i he ene pehe. O ki ai ai lawei. Koe ngāwe o whakahoko i e lolotongani. O tau whakahoko ai ngahi ngāwe ko tau pe ke hongoi e he tangata i whanua. Mo i whewhine i whanua. Me he lahi o au ke si'i. Tau leke leka ko ke nau tolu e kau ngāwe. Ke nau tolu e kau tau hi api. Pe ko e tau whanau. Ke malu pe hao. Pe au ko ia e whakaloto lahi. Ke mau tolu koe ni e tongani. O ko mau mau ai loto lahi whi unga i e ngai pou o whakahoko. Mea lelei ke tau talano ai. Koe ha mea te tau whai. Ke tau tokoni ai ki he hanga koe au e ngāwe. Ke lava o mapule i lelei. Ai ke isi koe ni e taha. Ai au ko fakaha. O ko ne mau ai Vailasi. I he covid-19. Ko hi ke ua e toi malawa o mafola. E koe anga e nofo ai Tonga. Koe nofo a kāinga. Iai fua ki a ngai whakataha anga ia i he ahoni. Ngai mea whaka eiki. Koe ngai kātoanga. Koe whau whamili. Koe ngai whakataha anga whaka whamili. Koe kātoanga o tuku mo ui. Koe ngai whakataha anga ia i anga. Koe whanonga ai Tonga. Ka ko mahu inga. E pelula e mea kotoa. Kai mui ke mape folau o tuku mai mi he pule anga o Tonga. Koe uhi ke hao mo malu ai kakai o e whanua. Iai fōki ai lawe i tak taha mona pe e ngai whakaukau. Kau ki ai ai fia lahi. Koe uhi koe tau kau whakataha. Pea lava lewa ke tau wangoi o tau enasi. Pea o ko iai ai whetoho kehekehe. E tak taha mona pe e ngai whakauhinga. I tak taha mona pe ai anga o e mo'ui. Kai he taim tatau pe. E kei fakahoko pe ai fatongia. O ko mahino i e tūkunga i ai. Me he komisoni whakamawhala lea Tonga. Ko e whaunga koe au whakahoko ai ai whai fatongia i he ahoni. Ko e kau ngāwe. Nai whakapapaui. Ke nau tolu o ko nau lava o huhu malui covid-19. Pe o ke ai le ko ti ai. Huhu uloaki. Huhu ua. Huhu hoa nia. I he taim tatau pe na e whakapapaui. O ko iai ai kofunima. Ki he taha ngāwe kotoa pe. O ki ai ai nau malui. Ki he fofonga. Face mask. Ki he taha kotoa ki ne ngawe aki. Pe a tauhi lewa e wāmama o neongo. I he ngahi loki o whakahoko ai e fatongia. Pe a koe whaunga ia i he palani na e whakotu o. Ki he ngāwe e whakahoko. E ki nau tōlu koe ni ai kau ngāwe ai le te omo televisione Tonga. Pea oku pehe lewa ai whakaamu ke whakapoto ange ai ngahi polo kalama ai whakaawe pea tau whakahoko ia i he le te o ke uraki whetu utaki mai i he laine telefoni ki ai pehe wa ngāwe mohono whika telefoni koe ongo i he ua tōlu ni meni maono le te o Tonga mo e televisione Tonga. Wa au e maketi mo e tuku'i ko hui ko ngahi whakaamu ke whakaao. Kai koloa o ina sea i ngahi kau tā koloa. Pa fia. Whetu o tāki telefoni pe. Pea whakafou i interneti ai ngahi whetu o tāki. Pea ko pehe lewa i e tawhaki o e le te o koe watolu waluono tolu. O whai ai ngahi whakatala noa. Whakamawhana i pongpongo e ahoni mo e tuunga na iai. Ai ngahi whetu o tāki o mai e ngahi whakaukau. Pea ke ai pe ai ngai whakaukau ia. Pea o ko tau whakamalo pe. Mea me eiki ke o mai pe a ke tau tolu ke tau hoko ko e kau ngāwe.
Heo kia ni heo ngō nau pehe. Na e talaki mai pe ai huhu malu i pe nau mua ki nau tol ki ai. Hange o ko whai ai wakai ke tuunga e whonu hake koe a neafi mo i ahoni. Ai holo whamanato kun sārote i e aho toko nā ki. A pa mo e ahoni ai tuunga ki ai ai holo whamanato kun sārote he fuu toko lahi e kakai. Nā nau te fua ke huhu. Kai hange koe lau tālunga mo ofa. Tau whawheta i pe tau uwhina ki nau tōlu koe ni utok lawa mai kai ke aha mau e ta. O ko whainga maari e pe hoa ngāue ko e kautaha tokoni o nau whua ki mai e whaito o. Pe o ko ngāue lelei a ke pot ngāue mo ui mo i kakai o i whanua ke whakaau ngai. Ai huhu malu i koe ni. Pe o whakaau ngai e huhu uluaki mo e huhu hono wa. Ia lawe i ko ki nau tōlu koe ni me he vai whanua e wa. O ko fakahoko ai e ngahi ngāwe. Ko e otu haa pai e lele pe me walu pongpongi ke walu e whiawhi. Aho katoa pe i wikendi ke whainga maali e. Whai e wakai ke tau whanau, tau ke tau fitu. Whai e wakai ke te nau tōlu e whanau, wikai ke nau tō e ako. Ka o nau i ngahi tuku'i motu pe tuku'i kolo. Ke whainga maali e pe ke au ki ai. Ai e whakaawe ke nau huhu malu i ko viti tahiwa i e whaisa. Iai fōki ai mahu inga ia, ke whakakakato e taha kotoa pe o au ke te nau tōlu nau whitama, o ke ihe manawa ai fua ai pepe, pe au kuwhai ai tokanga i kina, ko uhi koe whanonga ki e kaha o. Iai pe ngai whale i whakaito o ai ke te nau tōlu, pe au ko whai hono mui mui i ke nau tōlu e kau toke tā, pe tokoni mo e kau nesi, pe au ko mahu inga ia. I e polo kalama koe au whakamawholanga tonu, Mai no pe ngai whengau e aki, pakai koia ki e tuhunga o kia e kakai o e whanua, mea mau inga, koe hae tokoni e alawhai, pe ake o whamai ho tau e kusi su kalasi o fakahoko e tokoni koia. I he taim tatau pe, o ko iaia ki nau tōlu koeni, nau lawa whai e whaki, o hake whoki e ngai to ua ko hako tutuku, nau whakahoko e nau tōle fatongia ko e hūmai ngai koloa, pe aku nau whakawhi i lewa ni ihi mō, ka kua tau ni whia mau, ko e katuni mai o ko he tangai suka, ko he tangai mau a, ko e whakahaia, ko e angai ai, mo ui ai Tonga, ko e whina se aki, si i kai whi moli i, kai ke, e alistu pou ko e aha o whakaukau, pe mo e tuunga koe ni e tau whanonga, ko mau e palani ngau e koe ni te tau hoko atu ki ai, mo e tau ngau e whakahoko. Mana o bito e rakmata, pea o kei whuke ai lawe i o ku ose ai ngahi whalekoloa, ko nau osi whamamawhai, ai pau koia ke tui, ai ngahi nau malo i koia ke whawhonga, ke whapapau i pea pehefu ki ai whapapau i koia ko osi hoani ai hoko malo i, o e tokotaha kotoa pe, ki mua pea toklawa atu koia ki ngahi whalekoloa ke whahoko, ha ngahi whakatau ma ai whamiri, ko hui ko e toka te watu pe koia ki he whahoko koia ha tāpuni whaloto whanua. Pea o kau ki heni pa manu whamamawhai koia e waa konseo ma koia Tonga, ai mahu inga koia ki kakai o e whanua, ke mau ai tali totongi pe koe receipt, hiri koia ai whatau kotoa pe, ko hi koe whetō kehekehe koia ai totong koloa i he ngahi whalekoloa i lotongani, ko hi ko o ko lawe i whoki i he ngāwe koe ni ai waa konseo ma koe ngāwe lahi no whakahoko ke ngahi kautaha business koe ni tau te whito ke ngahi whalekoloa Asia, i hono hiki ko ia totongi o koloa i futaimi whaingata koe ni i he whainga ai ngahi whamiri ke whai ai ngahi whakatau koe toka teu ki he kahau mo e ngahi tūtu uni ko ia ke tāpuni whaloto whanua. Pea whamamawhai heni e waa konseo maa ai mahu inga koe ke he kakai o whanua ke ngāwe aki ai tali totongi pe koe risiti i taimi koe kuna whakatau ai i ngai whalekoloa pe mahu inga pe ki he customer kotoa pe ke nau tali totongi i he hiri koe nau whakatau
Pea koe toka ngā whakauhi o kumahino ai hiki koe ai he ngāhi kautaha businessi, ai ngāhi koloa hange koe ngāhi puhahu a kau, koe suka ka mawhoke mahua a, ai ngāhi koloa koe ia o whima o viviri ngāhi whamiri lolotonga ni ke toka teo koe ia ki he tāpuni whalotofonua. Pea nei pehe me he website whoki koe ai waa konsema Tonga i he Facebooka ai ia e totono e tō taha whatau ko tō pē ki eke ai ne tali totongi here ne whatau. Pea koe uhi whoki koe ngahi whatontonu koe e alalawa fakahoko e whi maulewa ai tali totongi ke whahoko aki ai ngahi whatontonu koe ia i he hiki koe ai ngahi koloa. Kai malawa ke toi whawhoki atu pe ai aho paanga ia whainga koloa pe na hiki tai whakalao. Pea oke ai kore hen me he wākonsima ki he kakai o e whanua e mahu inga ko ia ke ngāu e whataha mo e kakai ko hui ke oa e whawhi ātungia na ngāwe mo ngai whare koloa ko ia o ku lahi ahono o atu ko e ngahi launga ai kakai o whanua me iai pea o pau pe ke hai e tari totongi a hingoa ko ia e whare koloa. Whatoa ngā ia nge kakai o whanua ko he ngahi tari totongi ko ia i ngai whare koloa ko e mo la wato whakatau ai. O pau pe ke ase ai a hingoa ko ia e whare koloa. Pea pehe whoki ki he wheitu ko ia tua e whare koloa, mo ngahi koloa ko ia nei whakatau ko ia hi ke whaingo fua ngā aue ko ia ki halaunga. Pea mahino pe ai lahi e launga ko ia e whakasinga wike me kakai o whanua neongo ko kai ko ngahi aho ngā aue ni ki he ki tawhaaki ko ni ka na e whai pe he tawhaaki ko na urerei taha o toi uki pea ka o ngā aue ka ofisa ngā aue koe wa akonse mao na whahoko ai ngā aue atu ko ia ki ngahi whare koloa i he whakatontonu ko ia ki ngahi koloa kuna hiki ta e whakalao. Pea o mahino pe kehekehe ko ia ai ngahi totongi o tuku mai ki tonga tapuni ka maa whoki ai o tumo tuko i toke lauhangi ko hampai wa wao ko wahi whanua e wā kai pe whoki ke ongoni wā i he ngahi koloa koe ni ai ku osi tuku atu pe ai ngahi totongi koe ni ki ngahi koloa ko ia malawa o pule i ko ia e tawhaaki koe ni consumer i he page Facebook a ko ia wa consumer a Tonga. Pea i hono wakai o tatau pe i he whakatau whaluku fua, pea pehe whoki ki he whakatau whamo vete i ane hātu ko ia ngai totongi o ngai koloa ko ia i he pēsi ko ia ai wā konsima. Pea o mahino pe whoki i he ngahi ongongo koe na mautuku atu e ahoni koe ahoni whoki koe aho whoki aku o ku whakaose koe ai folau aki wakapuna. Folau aki wakapuna pe tatau pe mo ngahi wakatahi ki ngai otmoto koe toke lau. Ki mua pe tok whahoko ko ia ai tuku'i ko ia i he ahoni. Ai anai whaha whoki me he kautaha wakapuna koe lolotai. Ano ta ofi whakataimi koe folau at koe ke vai whanua wawau. Nei o si whapasi whoki e he komiti ko ia punau tokanga i kina i covid-19 i vai whanua wawau ke tāpuni whakataimi honau kau a whanua i he wikeni kai oua lewa ku mahino ai tōkunga ko iau ki ai maha ki whaaua covid-19 i tonga tāpuni. Pea nei pehe whoki me he kōwana ko wawau no pere whakatulolo ko i tokanga ko pi koe malu ko ia mo e hao honau kakai. Pea ikai ngātai ka ke tokoni pe ki hono whakasisi ko i hato i mawhola holo ai Vailasi ni i he whanua. Pea neongo ai ngā we koe ni ka nai pehe whoki e no pere whatulolo e toki au whangatuku ko tope ai tuku'i koe ni i ha mahino koe ngai tuku'i e whahoko atu koe a me he pole anga i he ahoni. Kai kehe whoki koe folau whaloto whanua koe ki wawau ne whaose e pe ia i he ahotona ki ko osi. Pea koe vai whanua e wape mo haapai o toki whaose atu ko ia i he ahoni ai ngahi folau aki ko ia i he ongo vai whanua ni. O koutui koe whamui mei taha pe ia e rak mata o lawa ke o tuku atu ko ia me he tawhaaki ko ni e whaaongo. Malo. Ko ia o ko iai ai
tali lelea e Tonga kotoa peo tau ina swataha i e fakahoko fatongia koe ni. Pea oku ia e ofina si o tau kāinga kotoa pe kai ki ngata i tongani kai mahino fuki me i toa pure anga. Oku tau ina swataha i e fakahoko fatongia koe ni. Oku mahino ai fuu fie mao ke iai hawhe mahino aki e ngai whamatala o koto kuato ke kakai o e whanua. Pea oku mai e ngai whamatala ke ne taha ke kina e mape folau koe ni ke ne puke ke tau whanonga whakatahai ai a koe whakahoko fatongia oku o ato hanga tonu me whale whakataanga whakapure anga St. George i Nuku Alofa. Oku iai whoki a e lawe koe kaua tonga ni a he whanua na e whanonga mai o tau lākai e mahina e wanoa na e kei hao pe ai whanuani. Pea iai lewa ai wakai e ngahi mahina koe ni na iai ai ngahi taimi na e whai iai ai ngahi talatala noa ki he tuunga e ngahi tuuni whamala ala ai ngai tuu ai lao whamala ala ai fiu fie mao ke whai ai mui koe whaunga ke whakahoko ai ai ngā ue. Pea i he ngahi ngā ue kotoa koe ni na e mahino ai ai wakai ki he tuunga ma teu o ka hoko mai ai COVID tahiwa. Pea koe ni hoko mai koe ni ai COVID tahiwa. Pea ke ai ai lawei ko mahino ai tuunga i ai. Oku iai lewa pea moe wakai ke ngahi tuuni o whakahoko. Oku tangane ia i he ngahi ngawe anga ko whakahoko e nau ngahi tuuni. Pea fakaha, pea whakaletio ai whaunga ke kakai ke anga o e nau tari. Hange koe a koe siasi ke ngahi whai anga lotu. Nai mahino nai whakaanganga i he tau kōsi ke he taimi o lockdown ni. Pana iai lewa ai houa lotu nai whakafōwia i he letio. Pea ki ai lewa pea mai ngai houa lotu nai whakahoko ia e he televisione. Nai whanonga mai ai o au ke he ahoni o mahino pe na iai e siasina nau whakataha e kau taki lotu kau whakafofonga me ngai waa o whaua ia palani ngā ue ke mui ke ai e siasi o ka hoko mai. Pea koe ne hoko mai koe ni ai Vailasi pea ko mai lewa ngai palani koe ni o tuku mai lewa ia ke ngai siasi whakakolo ke ngahi wāhenga ke nau whakahoko aki ai ngāwe. Pea mahino ai iai ai aonga o e taimi koe ni na e iai ai whainga maarie ke whakaanga. Koe ia i ene pehe o ko mahino o ke ai ai ngahi whakatahaanga na e kotofa ke whakahoko. La wātu ai whakatahaanga e wharearea e tautupu i he wike kua tau si tua ki ai na e kotofa whoki a hauraki mo aua ke whakahoko ai e whakatahaanga e wharearea e kakai whewhine. Koe ngahi polokalama whakatahaanga o ku iai ai liliu. Nai fu'o ke taime na e o mai ai e whakaanganga ke COVID tahiwa ke he ngahi ngawe anga ke whakafo'ou o ki ai pēa whakailonga ke tokotaha ke nofoai i he sea pe koe tuulaini ke waha lelei. Pana e fo'ou ai whaunga ai taimi ke hu watu i he ngahi lotofale o e ngawe anga pe koe ofisi o e pot ngawe ai pule anga. Koe taimini mahino pe o ku whakaongo mai e tok whakaha ai tuuni i he ahoni. Wakai ko ia ke te nau tolu i he ngawe anga i he kakai o e whanua. Koe whanonga ko ia i he mea lele te wakai ai ngawe aki ai nau malu i ko ia ki he fofonga ai face mask. Taim tatau pe o ku ia i alawe whakatahanga koe ni o ku ngawe aki. Pea o ku ia i lewa ai mau inga ia i wakai ko whakahoko ai ngahi palani na whakaanganga ki ai i he kua hili. Pea hange lewa koe lolotonga ni. Koe tuunga koe ia ai whaunga na e hō mai ai Vailasi ki tonga ni. O ki ai whakamala ala ki ai me he pure anga. Iai lewa ki nau tolu me he kaulaine mua. O ko nau ngau e whakalongo pe. O ko nau ka te kina e ngahi taimi na e tuu whakatuu tā mā ki ai mo ui he o ki ai honau ngai whamili. Ka neongo ko ia ko e pole fatongia mo e
fuakawa kua fakahoko e ne Tonga. Pea mai kau ngawe ai pule anga. E fakahoko fatongia o skia velenga pe tau pe ke tau salute pe whakapa ke te nau tolo. Pe o ki ai lewa ai la vei e ngaahi ngāue ai kau laine mua mo ngai kupu fekau'aki o nau whakahoko ai o skia velenga. Koe hae lelei taha koe au whakahoko. Pe o ki ai pe moe ngai ai tau whanonga he mama koe ni. O ki ai pe ngahi mata mama pe o whai au nu whakalelei. Pe koe tau whanonga Tonga. Koe mea kotoa pe e whai ai ngāue e iai pe ai whai ngamari e ke toi lelei ange. Pe a tala i hai e ngahi ngāue kotoa pe o whakahoko e ta iai hono pōle. Koe ngāue kotoa pe o whai koe angai e tau mo oi e mama koe ni o ngā hoa. O whalai atu ka te kemou tolu ko whakalea mai e tau pe si Facebook o Tonga Broadcasting. Pe o ko taritari fia e komsoni whakamawhola lea Tonga. I e o wau koe au e ahoni. Amana ke mea mai a eik pale mia o Tonga. Aia koe ono po whai whikau toka tāpo hiwa tu ene toa. Mo e hou eik minista o e kabineti ke he whakataha anga koe ni. Whakataha anga koe ni o klavei. Koe loki kabineti. O me ai hou eik minista mo eik pale mia o Tonga. Pe a hange koe ia ku amanaki. Ke hoko atu koe ia ai whakataha anga. Ki he mape folau e fōwai ai whanua. Pea koe ngahi whakaiki ke kotoa pe. O ki ai pe ai whainga maari e ke tau wakai ke whai anu whakamala ala. O ki ai pe moe mahu inga ia ai ngahi kupu e tu ke tokoni. O ki ai e kau ofisa kolo koe kau pule whakavahe. O ki ai ai kau whakafofonga o e kakai ke whalea lea o Tonga. Pea ki ai pe mo ke nau tolu koe ni. Ai kau whai fekau. O ki ai sino ngā ue i e ngai kolo. Pea mehe pot ngā ue mo ui. Whakamawhana e wakai ka te ngau tolu. Ai kau toke tā me mulina. Nau whai e tokoni whakamala ala i ngai whamatala. O ki ai pa mo ki nau tolu. Ai kau toke tā mau wahinga malolo. Mehe pule anga. Ka nau i ai ho nau taimi mo nau konga na nau hoko ai. Koe hui tu ai ai ngai palani ngā ue. Pea o nau i heni. I he loto whare o e fakahoko fatongia ai komsoni whakamawhola lea Tonga. Pea o nau fia ke whaiha tokoni. Mea mau inga ia. I he tokoni kotoa pe te nau fakahoko. O ko kaunga ia ki hono whakamala ala ai ngā ue. Mo i tuunga o ki ai whanonga ai whanuani. Mea mau inga whoki. Ai whakamatala. Ke o atu i hono taimi totonu. Pea o mai ai whakamatala i he tuunga koe o ko. Ia e fia. Koe uhi koe kainga tonga koe me o tumuri. O ko honga ai ofa kotoa pe. Pea koe nima koe o whaaki o ofa. Tau whakatawange pe koe. Tala loto koe mo e ngahi lea koe o tuk mai o ko whakasino mai ai mea koe ofa. I he taim tatau pe o ki ai honga ia ki nau tolu e kau matatau. I he whaito whaka to kau toke tā pa mo e ngahi whamatala. O nau whakahoko o skia velenga ono po a stay. Eik minista ia e pot ngā ue. Meidek. Ka koe au ko sea i e komiti ngā ue tau i koe a COVID-19. Ma ngai palane ngā ue o whakahoko. I ai whoki ai ngahi fatongia o whakahoko koe ki he tonga hono kotoa pe. Ke tau enasiai, ta tau pe ke nau tolu me i toke lau. Whakamawhana e wakai e ngai tala loto whetu utaki e tau whelawhaki. Me niwa fo'o. O nau wakai ki he interneti. Pa nau mui i mai. Ai ngahi polokalama o whakahoko. Kau wai e whakataanga koe nea ekpale mia. Moi ho ek minista o i kabineti. Pea moi kau whai o ngongo. Pea lawe i whoki i he ngahi whetu utaki moi whakamatala ko mai. O nau honga ia. I he wakai ki he ngā ue o whakahoko. O nau tuku pā koe hā ai
ngau e ke whai, una u whakaamo pehe ke whai e talango fua, ko uhi ke hao pehe ho tau whanuani, ko e wakai ko uhi ko e tau whanau, ko uhi ko e whanau hi ki ange, i he taim tatau pe, wakai ko ia ki he kau tau leke leka, kai umaa e kau whainga tā ia, pehe whoki me he kau taha ngau e taha, o ko ne tāri a ngai whia mau e kakai, e ngai nau ke api, ngai nau ke ngowe anga. Ka ko iai ha ni ihi o nau tuula vea ngofua, ko e whakapoto taha ke nau mālolo pe i api. Ka e koe uhi ke oua e wesia, koe uhi ko ngahi whiwhanonga aki, o ngahi whiohi e whaiai e whetaulaki, koe uhi koe whare koloa, koe uhi koe ngawe o fakahoko. Mea mahu inga whoki i he ngawe anga ko toa pe, koe siofi hono kau ngāue. Koe siofi hono kau ngāue o whakapapaui. Ai mo ui lelei, o whakapapaui, o ko malawa e toko taha ko ia ke whakahoko lelei, a hono fatongia. Iai lewa e ni ihi o mālolo atu ki api, iai lewa e ni ihi o nau tuupe koe tarifaki ke hoko atu e fua fatongia, peo ke iai lewa e ni ihi o nau i he ngawe anga ke whataki ai fatongia. Pe koe whee kulupu o kau ki ai, kau whai ai ngawe whakataha. O ko iai ai whakamalo, ko uhi koe ngahi whetu utaki, koe ni ihi o nau whetu utaki, owe tu koe lotu, owe e tokanga ki a ngaahi fakahanga, o koe kai koe malu aloi i he lotu. Ka koe lotu ia whahinga taimi pe, alo maari e pe alo tāma ke whainga maari e pe whainga taa, mau inga ke whai e lotu. Pea o ko pehe ai whanonga o tau whai. Tau whanonga ia mai e tau ko alua tuna, wanoa pe ikai ngalo no hala whanonga ona, whanonga hipole, ta whaki whaka ekonomika, ta whaki whaka businessi, ta whaki whaka takmamata, o a umai pe ki he ta uni, pe na e whai lewa e ngahi liliu lai. Tō e ngahi pot ngā ue ke toko nia, ko hae me ai ala toko ni ai ke hake ki i. Pe o ki ai lewa pe moe wakai i he ta uni, ko e toi pe ai mahina ka hau pe tau. E kuna ai whanonga anga koe ni, hange o ki ai ki mama me mui tānolo, ko tau whakaukawai ki Christmasi, pe o ko tau hangana ki ai ki lau maari e o e whoaki mo e ofa mo e melino ke tau inasi ai ke pehe a e tau inasi. I he malu mo hao o e whanonga koe uhi koe wakai koe ki he COVID tahiwa mo e Vailasi, Tonga koe au ki ai he lolotonga ni e palemia o Tonga. Ono po, whai whekau toka tā po hiba tui o ne toa, ne mea mai ke he whataanga mo e kau whai o ngongo. Ka he uma a whoki ai e minister o e moui. Ka he pehe whoki kia te knau tolu ai ngai kupu fekau'aki. Ia lawe ko e komisiona polisi leo. Ka koe eiki tau o e kautau e nea whio. Ko e CEO e pot ngā ue moui. Ko e CEO e pot ngā ue meidek. Ka e uma a whoki ai Egg Minister o e potu ngā ue meidek. Iai whoki ai lawei i he houani ko skeitari pule ma skeitari ke kabineti et ka koka o ma whoki a atensen i ale o kune me a heni. Koukore ke tau kamata. Tomu'a whatape ki o tua mawhimafi une a whio he tau lolotonga. Whatape heni ki a lot whilakepa o hoeiki. Whatape ki he tāla ik paremia. Whaiwhekau toke tā po hiwa tuia ne toa. Whatapat ki he ek minister moui. Ameria whaamanga tui pilotu. Whatapat ki he ek minister me teki. Pastei. Whatapat ki Attorney General Linda folau matui. Ate whatapat ki he ongo CEO. Dr. Siare akau ola me he health ka uma pala mau me teki. Kai ke tau te whaloloa ko whaamu ke kamata ke press conference ko ni.
aki halotu pe te whaafe I heni Dr. Siare Akauola ki ne kātaki o whahoko e lotu kamata e uauni. Paka hiria te whaafe e ekparemia ki ne whahoko atu ai mahu inga o fekau'aki pe mo e press conference ko ni malo. Lotu. Lotu maf. Le mau tamai whakaiwane a Fiona. A Fiona o ke pule hao niu ke mea koto pe I lang mo mamani. O tua koe whakatupu ke ta tau pe a nea fi. Ke tau pe a honi pe te ke pehe pe a tae ngata. O tua koe ofa. Ko ofa au tae whiriwhiri manako. E na ke whake o aloto pe taha. Ko ia tui pi ki tai ki a te ia kai ke au hai e ka tene mau I mo I tae ngata. He whiawhi koe ni, tu te ringa mai, whanonga mai e whanua, e polokalama koe ni whotutu. Kai ki moa, ki mau hoko atu ke polokalama koe ni. O atu e mau whakawhitai ki a Fiona. Mau whakawhitai ho tahi ko whai ki he ene a Fio, tamu atu po ono. Ama taini koe ni, whare haa mohe o fo. Paha mai he o wholofola o tua. Ka pau he kai e kaua sihowa he maulanga au whai. E kula noa pe e mau whainga. Ka pau he kai e kaua sihowa. Kula noa pe a. Kula noa pe leo. Pea kula noa pe langa whanua. Ko mau kore ia he whiawhi koe ni. Hifu holau maari e mao ni o ni. No fo ia ho tamai o eiki. Ka koe eiki pale mia o Tonga. No fo ia eiki no pele whila kepa. Ka mai ho eiki whanua. No fo ia ho eiki minister ki mau tol hono kotoa heni ka whai o ngongo. Ke hoko e mau ngaahi whakamatala he whiawhi koe ni. Ke waka tuai ai wholofola mo e ofa whakai o tua. Ke mau e whanua koe ni ai nonga mo tāpuaki. O ko ke whakaamu ke mau hokakai. O tua koe mau lotu e whiawhi koe ni. Mau kore kātua ngai mea ni. Hoa whape o aloko si sukalaisa o mau whamoi. Amen. Whamalo ka siare, no lawa le rei e tau lotu kamata e uauni I he hoani ko whawhi tangata eik pare mia. Fekau'aki toki tā pohiwa tuen toa. Malo. O whatape ki a whia tō mawhia tau. O wana. Tapu ki taini kuinini na spau. Me whare hoa moe ofu. Tapu e sea whare area me hoek no pere whanua. Tapu e oek minister me kabineti. Tapu atu ki e kautaki lotu me hawhakalunga Tonga. Tapu ki e tangatai whanua, me whinei whanua o Tonga. Mo mea mai e ope, me murina, me be ke I Tonga ekini, whunga whanua, whoione one, me waula, tāki moe aka, me waiko niu tōua. Kaya tāki o mou se wāniti pare mia ke fakahoko atu ai whanongonongo mau inga koeni, pia kou whakama lo atu, I mou tōru kauwhaiongongo mou lava mai a honi. Hire fakahoko koia ngaahi ngāu e potunga e moui, kai pehe ke komit pure whakafonua, I ono tokanga I kina covid-19, I ngai a kuia ko mari watu, kai pehe ke whakataha e kabineti, pia mono whakahoko ke ene awhio, o ko whia whakahoko a te ahoni, a ngai tūtūni koe ni. Ka wiko mau ha keise taha I e covid-19, I e kau folau na folau mai me Christchurch, New Zealand, I Ahapulelulu, ko no wafito katopa, wanoa wataha. Pea
o ku kei whai pēha no siwi hoko atu kau folau. Mo kei quarantine pē. Wataha, mo na whamaa popo o nau tōru na eofi ki e tōtāko eni. Ke taofi a mawhola, ai maki, ke community. Ko tūtuna e kabineti ke tau lockdown. O ka mataia mi he taimi tahaua no taha pongpongi tūsi te. Aia ko hengi atu ia tau. Aho ua novema wanoa wataha. Ki e tātaha ni mahiwa e veafi monite. Aho walo novema wanoa wataha. Me wike ta. Kai oa ki e whakamāpōpere e ngāhi ngāu e kaulaini e mua. Pe tau tokisio ki ha hoko atu. Ko toa tapuni pe o lockdowni. O ngofua pe e hau me ngāhi otu motu. Ka e toki mau ha ngofua. Pe toki whai ha folau wakapuna. Pe wakatahi ki otu motu ki toka lau pe moeua. Ko ngāhi tutuni ko ni o kumakatunga ia no tau hike malo e kakai. E whanua. E mapurei hato e mafola e COVID-19. Ka ke ata ke tawataina e kakai. E whanua. Ia whonga au whapotopoto, mai whonga au kulawa ke whapapaui e ikai ke wesia ki kau ngau e laini mua mo e kakai whakalufua e whonua. Ko e fatongia mau ingataha o hapureanga ke malu, melino, mo mau ai tawataina whakautua ai kakai e whonua. Kau pawe ke fakahoko ia whonga au whapotopoto, mo whakalao. Ki lele ai whonua whakalufua e mono ka. Whamalola atu ki e kakai tolahi, ni mulawa atu o whakakato mo hu malui, e ngai aho koe ni ko tau si tu a mi ai, a mai pe ki ahon. E taim koe ni ko tukuange a whangamare koe ni ke hoko atu e prikatia, tau malui whanua, tau mo e ongo minista ka pe ke taita mo ui, e o atu hanu whakaiki ko e tūtūni koe na e pureanga, kai tukata ke whahoko mea mo ngai whewi. Malo apite. Kole ke uhufanga pe whakatapu das whakahoko atu e ikpalemia. Ka tā ke lau atu a ngahi tutuni whapule a ngā. Ngahi tutuni whakangatangata whakawhanua ke tāpun whakatapui COVID-19. I hono ngā we aki a ngāhi mawhai ko whaki e kup tolu fitu mo e tolu hiwa o e lau ki hono purei o ngāhi mea a whakawhokwhaa wahi fitu poi noa ua mo e whakamamawhai a hano tāli o e ei whakaha ko whakahoko he kautaha mo ui a māmani fekau'aki mo e novel coronavirus pe koe COVID-19 koe mahaki o mawhola whakamāmani lahi pe au kei whakalala. Pi ngāhi tūtūn whakaha o hatuunga whatu tāmaki ki he mo ui COVID-19 wanoa. I hono whakatontonu tukehe katoe tāna ki atu ki ai ai kuptaha ono fitu e lao ki he mo ui ai kakai wahe taha wā pointahanima mo e whakaha o ha mahak whanongonong whatu tāmaki i aho tahataha maasi wanoa wataha mo ngā ue ke ta ofi mo whakasisi ai mawhola ai COVID-19 i loto i he pureanga o Tonga. Si whakafoou o e tuunga whakafokwha o e aho wanima o katopa wanoa wataha. Pere ti hono whakapapaui o e fuafua taha i he MIQ ko whapapaui o kune whakautua i he COVID-19 i he aho whalaite wahiwa o katopa wafe wataha. O whaawai he komisiona leo o e Polistonga mo e tau e kautaua e nafio i hora tunga ko e ofisa whakamawhai i he kup toluono kup si iua o e lao ki hono pulei o ngahi mea whakafokwha wahe fitu poi noa ua ai ngahi tutun ko e ni.
ulaki. Ko pau ki kamata ngawe aki a ngahi tutun ko eni me he tahaimi tahawa noa taha pongpong. Tu site a haua o novema wanoa wataha ki he tahataha ni mahiwa po uli a monite a walo novema wanoa wataha. Ua, ko ngahi tutun ko eni ko pau ki ngawe aki pe ki tonga tapu. Tolu. Ko hui ko ngahi taumua o ngahi tutun ko eni tuku kehe ka whemau ha uhinga kehe i hono tuu ngā. Pakulisi atua e ngahi whakauhinga lea i e kup hono tolu, tuka tutun hono tolu. Ka tutun hono whā, ko pau ki ngawe aki ai tapui ai whialu aki. Me he taimi walu e whiafi ke ono pongpong. Nima, ko pau ke nofo whakamawahe ai taha ko toa pē i hono ngahi api tuku kehe pē i he taumu a ke. Ei, whakatau mai pe tuku atu ha ngahi koloa o whiemau vivili i honau ngahi whamili. O kau ke ai tautai pe utu toko nak, Westapolo, we fruti. Ki he mau mea tokoni ma e whamili whakatau taha pē. Pi, mau mai ai ngahi nau whaito pe kumi ki a tokon whakawhaito whawawau. Ko si, whakahoko ai ngahi huhu malui COVID-19 wau. Ko ti, ngā we aki ai ngahi ngā aue ai panke, me ngahi kau taha whakapaa ngā. Ko i, tokai kina ai whangamon manu, whangai whatapu. Ko efa, alu ke ngā we koe me mi paia o e kau taha whakahok ngā ue o i kai ala tuk o hange ko hono whakauhinga i he te pile ei. Tutun whikaono, ko pau ke ta ofi ai ngā ue ai mea whewhono ngā aki whakalot whanua ai kakai. Tutun hono whit, ko pau ke ta puni ai whakatau aki ai ko toa o i ngāhi wheitu laiseni ke kawa mālohi. Walu, ko pau ke tāpuni ai kotoa o ngahi business. Me ngahi ngā ue whaka business kotoa o laisen. Tuku kehe ai ngahi tau whakatau anga lalahi, ngahi whakakoloa whaka mo vete. Me ngahi business whaka internet. Me ngahi business whaka hoko me i api, ko whakangofua e he sea o komiti ke ngahi mea whakafukfaa. Ko walu, ko hiwa. Ko pau ke tāpuni ai kotoa o ngahi whare o ngawe aki i he kakai. Ngahi kātoanga, mo ngahi whakataha anga. O hange ko ngahi ako anga, ngahi whai anga lot, ngahi kalap kawatonga, ngahi kalap spot, pinkou, ngahi whare whamaasino. Ngahi kātoanga, mo ngahi ngāue whakaspot. Ngahi whakawhiewhia, ngahi whai ngahi mali, moha ngahi whakawhiewhia kehe, pe ngahi whakataha anga whelawe i moia. Hongo fulu, ko pau ke whakatangata ngata, ai whakataha anga apisia putu. Ki he tokolahi ko toko hongo fulu i loto whare, mo toko wanoa i tua. Pea kua pau ke iai ha ofisa whakamawhai lolotonga ai apsia. Tahataha, kua pau ke mau ehe polistonga mo kautau ai na whio, mo hakau ofisa whakamawhai ai mawhai ke whakahoko ai ngahi tutun ko eni. Ko uhi ko tau mua ke malui ai malu ai kakai, mono tauhi ai malu ai moui ai kakai. Tahaua. O whatu ke talangofua, mo whakahoko e hataha kotoa ai wā mama whakae tangata, i he taimi kotoa pē, pia ke ngāwe aki, ai nau malui i he taimi kotoa. Tātolu, o whakatu ke talangofua ai taha kotoa, ke toka e kina whakafoi tui ai maa o e nima,
Pea ke mui ke kotoa o ngāhi whare ke mo ui ai kakai. Aia ko tuku atu e pot ngai mo ui o whilawe i pea mo COVID-19. Tā whā. Ko pau ki ngā oe aki ai kotoa o ngāhi kupu, o ngāhi tūtūn ko eni, ke he taha kotoa pē i tonga tapu. Tuku kehe ai ngāhi ngā ue, oku ikai ke ala tuku. Taha nima, e ngofua ke whakaata ai kotoa o ngāhi ngā ue, oku ikai ala ke tuku. Mo ngāhi ngā ue whilawe i mo ia, aia ko hiki i he te pile a, me hono ngā ue aki, e ngāhi tūtūn ko ni. Taha no, ko pau ke ta au whakataimi, a hono ngā ue aki, e ngāhi tūtūn whakakata ngata, whakafonua ke COVID-19, Lai fakahoko he aha wanima o katopa wafe wataha ki tonga tapu. Lolotonga ai waha taimi tāpun whakatapui. Whaha ia i nuka alofa i aha ulako Novema wafe wataha whiela kepa. Malo. Whamalo ki a lot whiela kepa no whahau ka te tutun ko ia e pureanga. Ko tai nimi, ko tai whaata ni kia kemou tolu ko tō pē kua e mou whehui. Pea kou kore pē ke tau ngau al pē e whaapapa. Pea mo e whehui ka e tuku mai ki he kaupenolo ki whahau ka tano tari o ngai whehui ko ia. Tau whengai beha mini te tau noa he tari whehui. Malo. Tonga? Ngo minister ba makau CEO heni ko e famatala ko ni ko tuku mai ha ni ko no makatunga ko nga ko okuya covid-19 o ko famatala ko avita kai holo i he mitia fa sociale o tuku'aki i e pureanga pehe ko lo i famatala ko ni i he ngaahi uhinga fa politikare ko ko be ke o mai mo haki famalala ki ai pe ka ba ko Ko whaasipe ko kapau ku ulo e whamatala ko ni e whai he pureanga ha whainga ngau whala ki e whainga whamatala ko ni. He ku hange anga whakaifo ko koe ki he ngahi whetohi aki i he mitia whasosiare. O ku hange ai ni ihe te nau mau e na dole ngahi tutu ni ko ni tuku mai ko e ngangu nau tui. O ku ike kia ko viti ai e whanua. Malo. Tuke tari atas seare. Yo malo betu maha ko fe maha winga ubito ni pe frampe ke ki fra mala ala to ai tunga ko ku yai he taimini. Ai ko ne tu fo ke taimini o mahino ubito ai kamata ko ia o fekau'aki ke fai ha fakangata ai fekau'aki. I he mahino koe ai hau ai wakapuna e hau a fitu me Christchurch. O tau, ko te tō mai pe koe ki Tongani, pe mahino a tau tolu, ku iai e fo i community case e ua a Christchurch. Ai a koe fo i taime pe koe au teke mau haola ha whahinga mea ta, ne ka mata lewa i ngā oe pot ngā mo ui, me ngai kupu fekau'aki, hono tutu'uni, ke no fo mau, ai kau frontliners. Ai ko ahua fitu ia sai e ato pule lulu na fe ma ole ba ke ai ko wa lu ia na fe ma ole ba ke sivi ka to ki nau to ai pa ko sivi ko ki nau tolu ai ko to ko wanga ta ni mai ka pasese sivi ki nau tolu ko hinga pe ko e mai no ko ta fonga ta tonu pe fai ki ka pasese ko to ha me muri pe au ke po ori po topule lulu tabe ke heng falaite ni ma heng na uma o telefon ma o telefon ni me he taha ka nga o e lepi one fakaha mai o ku na tuoa e na repeat for CV o positive sai ko e ne tunga ko ia heng i falaite ko ia o e wahiwa
Nei te whailewa koe konga pe protocol e lepi. Pau ke te swap tu oua mai. E tō tā koe ni. Aia nei ngāo lewa e toke tā he quarantine facility o te swap mai e tō tā koe ni. O mai o sivi. Ai koe ngai sivi ka tō koe ni ke umisin kehekehe pe. Koe tau umisin i o ku fofofo ke tolu. Ai ke sivi ula ki na e positive, sivi wana e positive. Sivi hona tolu lewa koe swap fo o mai ia. Pena nau tok sivi na tolo whakapapaui. He lunchtime hoa tā ia o whalaite. Ai koe mau ia koe pena o alpe o si o ke whai sivi koe au mahina o pito positive. Pea o whetu taklewa ke eik minister mo ui. O confirm mahina koe positive case. Aia koe tuunga ia o case koe ia. Sai koe tau whanonga mai koe ni ki he ahoni o ku mahina o pito ngahi CV mo e tau kei hanga pe whoko tata aufki o te alohola taha. O inga he ku whamawahe ai kakai toni whamawahe. Whai aki pēa ngahi protocol to tonu. Ka koe mea peke ki mua pēa o hoko atu ko whaampe ke o hake whai mahino koe ni ki kakai whanua o mo whanonga mai. Ai nā tūla Vailasi. Ko nā tūla Vailasi o tuku'ange mai he taimi. Pe taimi taha o kai ke tuku'ange mai. Ko tō taha koe nina o CV ai New Zealand ai negative he monite. Pe tō heka he waka he ua fitu. Tō taha koe nina is fully vaccinated. Aina mau koe kapau e waha taha o positive. Na e negative he monite i New Zealand. Pe positive he CV ka tau tolu he whalaite. O kuua no uhinga. Uluaki, koe tō taha koe nina e suhu malui. Ai au mahino mālohi hono sivi malui. Ka pau kua ki Vailasi pepe o whinga ke tupu he sino e tamakoe ni. O whiu whinga ki Vailasi ke moui. Ula ki koe ua, ka pau koe toko taha koe nina e puke ki mua. O kui ai tau pepe hakonga Vailasi, o piki api he misini. He koe misini koe nune whae sivi, une sivi ia DNA koe virus. Ai pe koe tahanga koe tala pe koha kongo e virus o ku mate. Pe koe kongo e virus ko ki baby virus o whinga ke mo ui i hataha fully vaccinated. Kai kia hata hei lawa tala fai mea koe ia. I he mau whakaukau whakapoto sayangi ke tau alo he ta whaakoe koe ki fo infection for owen. Ka tau toki hanga sivi atua ipe ke whakapapau. He mahina aia koe fo i ka mata mai a koe pau koe mea koe ki hono whakapapau i. Koe te ki kapau te tau nofo tatolo ke whinga i ke whakapapau i pe koha ki virus, ki konga virus ko mate. Pe koha ki baby virus ke tau siope o tupu. Pe tok whai tau ngāwe, tomu'a ia. Aia koe whakakau whakapoto pe ia. Tau ui e tau tolo koe positive case. Whai tau ngāwe. Pe tau tok sio ai pe. Pe koe konga DNA mea virus ne osi mate, pe koha ki baby virus o tupu atu. Aia koe fua matalat pe, ka toki hohoko mai ngai whehu i, ke tau hohoko atu. Lala? Kata ke tupe koe ki whehu peni kia koe Dr. Siare. Koe tueta mini o ku where ai tala noa moe meu asi mai ai ke ta whaki koe ke frontliners koe ne whakahoko koe ngāwe ke kau pāsese. Wai ki frontline ai au ko hinga pe eka te whehui ke lava confirm mai u whangtala noa koe ni wai frontline ai au asi mai tala noa ne folau atu ki hapai. Au ke asi mai pe tala noa ke tama whakauri pāsi. Ko whewhihui pe poku moni whangita anō koe ni, mo whewhihui koe hoko atu ki ai, koe procedure normal koe ai hau koha repatriation flight, ko ilo pe i he press conference ne whahoko whalaite, ne ke lave ne ave katoe u frontliners koe ni o kole kana toke na isolate i api wai kasi ni hoku ave ke quarantine, ko uhinga koe ilo i koe positive. Ko normal procedure pe ia pako toki whakahoko pe ia he taimini ki he whi COVID test ko ni ako positive malo.
o ko pa whaosi pe PCR ka pau kua ha kakai I he taimini outside I he outpatient o na algo ke vai o la o nau fia sivi pe nau tolu ia I he nau ongo I pe nau tolu ia nau tolu e pau pe ke pehe wai pe kakai ni no I pe nau tolu nau ki ongo I puke pe kua pe kulava ia I he whanemahaki he taimini o alpe a tahaia ki loto ki whaimako pe mai o mai ngeo ki CV COVID test pe aku I he ho haa pe koe kakai. Malo. Ia malo pe mate ko mata pe me he tau pe ke tutuni ko ia ke ka frontliners. Hang pe kula ben nai ne kamata fo ke ka frontliners na e fikau pe ke na no fo mao. Ko hange pe ha tokateu. Ko vinga ko vaka ne help me Christchurch. Aya pe nei fare I be ke na no fo mao ia. Kana to e pena na talango fu pena tol ke ko mai no pe ku ne ki tota na I kai ke ta ke mal pena ya ke ai fo matala te mai do ko po urien ai ko tota ko ni na folau pe ai ta pe ko tai mi ko ya ku o ko ka tu ni pau pe he ko vaka ko to pe e fekau ke no fo ko frontliners na to ki fo to ai na ko hinga pe fo tu ni ko ni ko ni ha me Christchurch mai tau ilo ko community ai ko fo I tau pepe ko ki fo I fakahoko fo poto ne fai ka ngau he poko ia ko me ko ki hono sivi ki na tolu o ko fai pe hono sivi ki na tolu ia na o si ma de fo matala to pe negative ka to ko frontliners ia ko to ta ko I hapai o ko mau to ngai pe ke o te alhol ka feitu no pe quarantine pe ai kai fai pe hono sivi ke lava hono sivi o ia ko me ko ki he kakai ko ia ku ma te fo te ke ha tau community transmission I Tonga ni ko tau fai fo ingao ko ni ke tau si off ai quarantine site mo ta off ke tau si ko no mo ni o ko ngao ma heni be bo ngai mo ia he ngai kai pe heni ka pa ko ha ta ko ala to ko ha ne flu ma me pa ke sivi pe ia ai ko ngao ka o fai nga ma heni pe ia Soni. Hini mai ka son ko ko lirika. Malo vito e seale pe ko ki fe ui pe ko la hang fucking ngaahi. Whakamatala ko tuku mai. Ko si angeia ai tairiri pa mo mana wahe ko e kakai. Ko e fo fucking ne hoko. Pe ko chiko whakamatala ko e au ni hangi o haki fia maari ke kakai he ko ke fu whakapapa u ia pe fu serious au pito fo ke ne hoko ko ka tau tolu pe ko lai fo ke tau sio nga yo ngoi to pole anga pe ko tu fu take serious pito he kakai ko la hang ko ngai whamatal ko mai fe ho sio ke natula to tonu ko e Vailasi e ia fa nga maari ke tau sivi ta to ko ni o positive pa to sivi atu a muy negative hea nga koe ho whamatala u ke fu ke mahino pe fu serious a bita ke sipi kai ko ia son o ku mone o pe hoi ko ia ko na tu pe Vailasi tu minia o mau ke ui pe mato foi result ko vinga ko he na kamata na week positive mau ke ui pe ton pe ke te fo papau ai ko te mau te hang mato si ke si falaite ko ngaahi ku o kai ke pehe ia e lava pe ia ke alu ke te malo yang ele positive pe negative ka ko na tula pe ia o covid taiva pe au fai pe mo to kate o ki ai pe mon pe ia ka ko hanga ko tau tokanga ko tau toli tongani he kai ke tau assume e tau tol pe te tau pehe o kai ko covid o tu o malo nge fono ta te fito ko ia tau case ka pau ka fonua ina o sia fangi case te tau pehe usai pe ka koe ne tū koe tai miniu te kia ha tau foi case tongani pau pe ke tau a fusi e malunga taha me tau hu he hau pe foi case ne ngo pe a negativi no sila ka mandu ka tutunia pe positive e negativi ko tau tolu ya ke fai a fonua ke ko tau tolu pe te tau fai tutun fa feunga ki nga historia o case mo yanga e tau hao lolotonga hao he taimini tata malo kataka uki fehu ipe ko ha palani ki he
si whapureanga mo ako ke lolotonga ni. Malo. Te ai mangi kataki. Koe hai ai palani ki he si whapureanga mo ako ke lolotonga ni. Pe ia tu minista ako. Malo, ko pe pa ku. Ko tu foi tai nimi ko external exam ko mata a hiva. Habe mo fatonga ai o se ai fatap ko ni I he po aho valu. Aia o koe tū whakamari e pe ki kamata pe ai u siwi e koe ne form ni mao no fitu I aho hiva hange pe koe was palani. Aia o sewe ai pe foi weekend ni hange pe ha study week I koe ni u whamarolo ai koe ai whanau form ni mao no fitu o teu ke siwi koe aho hiva. Malo. Halo. Tā wheu, tā pe tau mi te tāni ma. Sone, minit pe ua sone. Katak be siale ko ki whehui ko ni whatatau ki positive case ko he lolotonga ni. Whewhenai ho mo sio ko hai tu unga o ku ia he lolotonga ni o toi COVID ange pe o ku ko hai tu unga ku ia to aina ha case taha pe ko case pe taha ko positive ko Hake pe koe kulawa nei, mai toi o ke ia e whai toko wange au taha whaa ia. Nā nau folau mai me Christchurch. Aia nei ai e community transmission. Aia upau koe mea upau ke tau hinau tole whai ahe ua taha. Ke tau papapau I, o kai kia Vailasi I he whai wange au taha whaa koe ni. Pai ke tau tānoa toke whai case koe nei positive. Koe tau tānoa toke whai wange au taha whaa. Koe hingai koe whai community transmission nai hoko. O kai ke tau whakatonga. He kono moni o nei ka pana tau whakatonga I te ke mawahe mai wakapuna. O toia mahana kehe tutunia e komiti whafonua. Kana tō mai whake wakapuna e au tau tu whakatonga I haki. Aia koe mea koe ke taiminia o kei toko ngā I lilei pe fo I wange o tahawhai ke mahino unau hao moni. Halo? Sone? Halo pito, kata koe ki whehui pe nia ke tuunga mo e malu mo e hao e hotele tānoa ai kuno whai tau toko wange au tahawha. Pe u whalalaanga o pita kai ke te mama ki tua. Ulua ki ia ua, koe whalalaanga koe e tau mea ngāwe. Tuunga koe kia e tau mea ngāwe kene whalalaanga o kai ke te lawa ti teki. Ha te whahinga mea ke tau malu o pita ke whapapau uku loka. Pe hao I kai ke te ia halaunga me muri hange koe mitia whasosiale kono u tala no kia e kau whai o kongo koe ni. Hange ka te au rely na whawhalala na tolu ke mitia whasosiale I kai koe mitia kono kou tau tala no kia e taimini. Koe whehuia na tolu koe lockdown I koe ni e plikatia mo e commissiona polisi. Koe lockdown I koe ni o kia pe lao na ke lawe kia ka na te mo lao na lau kia attensioniare I he whetu tatau pe lokini he tau ko mariu atu o ku whela lawe I mo e talangata o he konistutone I he tutu ni whakamamanla I mo e tutone a whanua tohi he uri mo hinehina mo ua paanga ni mamano ngā pōpula tau he ngofulu ia I rewa mo ki kakai una whanga o ikai ki na whanga o fu ke wesia lao ia pe tau e taha mo e panga taha mano. Ko ia ku apply whakatoloa pe o lao na e lau koe kia e attensioniare ke tokoni ki ho kupu I lao kon kona ke whaiaki whakaivia a ke kau whaihia mo kau talanga taa. Pea koe whakaosi pe ku hoha a koe hai tuunga e minista mo ui o e huhu koni ki he whanau ako mahano kalafi ko ia hano kakaha ke ki olunga mo tau whalalaanga he utau alu ka atoa ke oho ke huhu malu I mo e pefefe whanau iki ko ki mea pek whia kia e toka ngā malo. Koe whehu e whāsoane malo. E au e to owa. Ko le peke ko whanga e ngāhi tala whātapu, ka tā ke fakahoko atu ha ngāhi tāri pe toki tāna ki mai kia e CEO pe mo e pēnolo. Koe uluaki pe koe ola koe hu malu I ki he pongi ni, a ia koe hu malu I koe ke tau taha balu ki olu ngange, o ku pese tia e balu ai tous fika uluaki, pe koe tous I fika ua, pe koe huhu malu ia e ua o pese tia e ono ua.
Ai au whawhiawhia au pito hono teke I mālohi o huhu malu'i ki he pesete valu. Ai au wofi au pito ki he pesete hiwa ngofulu. Ai au gai whakaamu te tau ova I he pesete hiwa ngofulu. Tupu ai tos fekau'aki. Ko e huhu malu'i koia e whanau ko e ki Tonga tapuni ko o pesete fitua pe aki e ua ko pesete fitu. Pe gai whamalo lahi ki he hou ki mo kakai whanua I he o mai ko eni ke whakahoko e tau huhu malu'i. Pe au gai whakawhiawhia au pito he ola e huhu malu'i a wawau ko tos fekau'aki pesete hiwataha ko tos hono ua pe ko huhu malu'i hono ua fully vaccinated o pesete valutaha a wawau. Ai au ku whakawhia maria au pito e tuunga ko ia. Ka koe tawhaaki koe taha ki he nofo ko ia I he nofo anga kolontini. Koe nofo koe ni o ku tauhia ke malu taha. Whakatatau ki ngai tutuni ngā ue kotoa pe. O ku fakahoko ki he nofo ko ia ai kau pase se nofo kolontini. Kai umaafo ki ai kau ngā ue. Koe I muafo ki na e whaafai na uwhangi whamalohisino o ku ikai ke toi iai ha whamalohisino pe ko ha toi hū ki tua mei he loki. Aia koe fo I nofo, loka, malu, kai ke toi ngā unu ha tokotaha I he nofo kolontini ki tua mei hono loki. Pea koutui pe koe ki tawhaki pe koe ia e toi whakaiki ke ta CEO ki ai ka koe tawhaki koe ki he misini mea ngā ue I tongani o ki ai ai whaunga ngā ue o ku whakamaman lahi international standards ai quality assurance o ku ne hanga tesi ai ngahi misini ngā ue koe ni mei ave whakamaman lahi ki Nosila ke ne whakapapau I koe ngā ue ku whakahoko heni o ku wa'u ki he tuunga whamaman lahi pia pesete te au. Malo. Tā whioi? Wāke whāspe koe nā alaitia. O ku malo pito pe ai quarantine center tāno a mo makeke koe kau pāsese. O ki ai pe a punga mo ui polisi mo so tia pa mo put ngāwi koe whaia. Una whipoupo waki pe ki he leo. Ngā ka kua ngari tō no hapon ngāwe e eke he pot ngāwe koe ai whonga ngāwe ke tauhi pe tutuni ke whonga ngāwe. Lai tia maha koe mea koe ke whakalao koe lao pe nieko ko lau atu ka mata apo osi ki aho mea mga hi tutuni koe ia. Koe ngahi mea whakalao ke hei koe mea e attention yare. Koe mea pe asmai heni koe aho wani maka topana o atai tutun whalufua ki Tonga tap, ki Tonga. O ku suspendi e Tonga tap, kai hu mai mea ko ni ki tutun ko ni Tonga tap. Mā koe mea whakalao pe, toki hoko ate attentional. Kore peke uhu whakatapu, whamalo ai at ka soane I hene, kei manatu lelei au pito ki he ngahi tālanga nei whakahoko atu me hoki ta tau koe. Pea whamalo atu o whamanatu ke mea I lelei he kakai mawhatukituki koe ni oi hono mau I ha tutuni ai kau ofisa moui pea mo ni koe ni o whakamawhai. Kai patonu pe ki he tutuni koe ni o tau I henia he ahoni. Koe tau tea ki ha taha o me whakawhea atungiai pe o ki kai ke ne whakahoko e ngai tutuni a ki nau tolu ko whamawhai kau ai kau tau ai ne awhio pe pehefo ke polisi o malawa ki ha ne moua ki ha moua ko panga tahamanu pe whangai po pula tau I tō. Aia koe ngahi tau tea ia o whakahoko I he talangata ke ngai tutuni koe ni pe ko whakawhea atungiai ai kau ofisa kua whamawhai I he lau ni pēmo tutuni ka pau ki ai ha talangata ki ai. Malo, Soane. Malo. Māui Soane. Tātaha? Yo, malo au pito. Koe mea pangope ko ke hene minister paanga ke ekang pe ki ai ha whamumuitaha ngai whamatala ki he tau paanga koe ni he tau COVID. Ka maha koe kole atu pena iai peha tahe lava o ki whamala ala mai pe ai pe koe tau whakataha hoko.
ai tuunga tai ai ngāhi toko ni koe ni ki he COVID i he tainimi mo hoko atu. Pea pehe whoke ku whehui ki he minista koe ni leibaka koe tatafu mo yaki ki homo palan ngau e koe ni i hono ta ofi koe ni ai folau aki koe otumotu. O ke ai pe ai tokanga mai ke he mai mo kāinga me otumotu ke ngahi koloa. Ke toi tokanga mai ke ngana tō ki toki whamala ala mai ta whako ia. Pe wha osi pe koe ngahi whamiri koe o lotonga lockdown ni koe ni pe lotonga kolontini koe ni ai nau ngahi hoa i he frontliners. O ke ai nau tokanga mai ke he mai he ku o ku iai ai nai whitutaki ange pe ai pot ngai mo ui e tokanga mai ke he nau tolu ka wau ki he aneafi. O te ke ai hatokoni he ku lotonga ave nau ngahi hoa o lockdown ni kai i he supply more like the daily supplies pe. Mo ngahi mea whapaanga pe ko ia pe malo. Halo? Tau? Haat be whakatapu kai uraki pe koe mea ki ta whakapaanga ma teo teo e pureanga koe ki hene ki minista paanga kana ni os whale i mai pe o ku iai pe paanga ngā o e pureanga ki he ngāhi whakangatangata koe ni. Koe ua pe koe whawhetau ak whakakoroa ku ngafua pe koe kakai o whangatangata. Aia koe hange koe waka mo mea nes mahino pe o kau he whakatata. Ka ku whetana kat pe ke tapepe me palemia. Ke mahino pe o koe tuutuni ene mea kia whila kepa. Ka o kia pe mo e whakalahi he tuutuni o kune o atua e whakaiki ki o ngāhi mea o whie mau ia he keike lava taofi. Aia ku koe kore pe ki he ngāhi businessi. Ai koe whatata pe mahino pe te koe ngahi whare koloa e ata pe ke nawawa. I he taimi koe ki mua he ke whiu. Ki mua he walu. Ka koe uhinga pe ke he ngahi mea te whito. Pe koe mea ni whaitokanga ki ai mau mawhai. Ke ua e ngau e hala ki he kakai whanua. Ka koe pe me ngahi whakatama ke hei o ku tokanga pe ke mahino pe ke ngahi kautahe tu ai pureanga. Kautaha i tua he pureanga. Ke mahino pe ngofua ko ngahi mea fie mao te whito he kai ke lava taofi. Ko tui e uhinga pe. Ai ku konga lalahi e whito. Pe koe e mono ngahi whakaikiki. Pe koe e mo tokanga make ka te ki nau tōru hange ko ki nau tōru ku mea ki tōkanga. Pe pehe pe whoki ki tahi. Ki he nau ngahi maonga mo ui. O koe me whakatama ke ki ai. Ka kukore pe ke toki whetu utak me pe ke o atonu whakaikiki. Ke mahinoa ki nau tōru ko ke lava taofi ke mahinoa. Ka kutui e mau pe uhinga. Koe tau mua tūtūni ke taofi pa whakangata. Ai whakatokolahi ko hia koe maule whanua. Maro. Te atanaki, kua whehui, hoko. Toi pe tau mi te tānima. Iho. Ai he rewa koe. Kamata pe mi tau he maaruki mata. Ko ki whehui pe o ku iai nei ha whahinga allowance ma kehe o ku wahei ma ai kaungau e lai ne mua ko ni nau tokanga ai patient ko ni ko e COVID tahiwa. Ko hi ko lave i pe foki ko tahai ni i he COVID o kua o mai ko tau whanua ka whangangai ai kaungau e lai ne mua ko ni mo pole whainga taa ko hi ko no tokanga i ko ni ai patient ko ni. Pe wiai ha whahinga allowance ko hi ko anga pe tau sia tu na au ka tuunga ku iku ke mao he Vailasi ai kaungau e lai ne mua ko ni. Pe a moi ki whehui pe taha ko pehe kon ko COVID wa o mai ki o tau kau a whanua ko o si ai nei hano whapapau i pe ko hae kalasi ko ni COVID pe ko delta pe ko ha COVID no molo pe ko ave nei ha CV ai patient ko ni ki no sila ki te whapapau i mai ai kalasi ko ni COVID pe i kai. Malo? Hese allowance o kia no allowance. A kau frontliners ka tope. O si totonga konga i he wikosi. Te tupe konga noa ke talia te sia. Koe konga koe na ki he Vailasi koe. Ai au ku o te teu he tamai ki mea ke awi no sila. Ai ka o sto mo toto mo mea koe. Ai koe nau no pena to whenga ke mahino ku whetu tak mo no sila ke mahino mau e ngahi pepa, mea whakapepa, mandi whoko ku wai ki special conditions ia kono awe ke mahino tonu e tango awe wakapuna
na fekau'aki o ai ko ki ngāhi whai ki nei. Ka ko ne tuane tai mini o tuko ko ngā ko Delta i Nusila o tauhanga peta toluia o asium ko Delta. Toki hau e whapapau ia ki moi ko mea kehekehe. Ka ki e tau toluia i tonga ni tau pepeta to ko Delta. Ko te haki whewhi e tahane Koyope. Tako i. Malo. Heu vai. Malo. Kata ki pe ai fituna. Ela pike ki tuku'a ki whamalala fekau'aki koe taimini whaki he ngahi panke. Me ngahi fitu whaprianga ku. O pau ke cheke te ka tihuhu pa te toki hu ki loto. Ka ku lawe pe whaki he taimini lolotonga lele ai huhui hol whamanatu. Ta ku ia hui ko kina tolu ko osi huhu hoani. Ko na tolu pe e lawa ke hu ke ngahi pange mo ngahi fetu whapreanga pe aku tatau pe matahana si whahoko ne huhu fekau'aki ngā whongoe ngahi ai ni ihi a te kina tolu ku toki hoani ki he mahina kato'u mo e tau whou pe whenga maare pe ke ka huhu raki pe me ka huhu honoa ki nau lawa tu pe me nau ka te huhu pe ko kina tolu pe ko se huhu a te nau toki lawa hu ke whamarara bebe. Lalo, kata kena ke fu ngo ilele ka ko mea ko mahino nei ho fehui pe o ku ngofu mahino ke ngai business e ko nau fakaha mai o he kai ke tari hu ka hangi ki panke ka o ko fakaha nau ngahi ka ti hu maloi ko ia ko fehui sai ko kono moni o ko business I tau taha ko toa pe ku ke pe foke ngai tutu ne pureanga ka ko pe ko ke ha lao e fonuan I taimi ne ke pe ke tu e tau ko instituto ne o e faka fai kehekehe pe discriminate hata ka o ko ngai private businesses okay pe foke na o tutu nga o e faka tau taha pe na to aia ko hianga e ku mahalo babalo pen ko hinga na foto e ngai tutun pe he ke o ai pe ko frasisi haris na we sia ha e na ka nga we pe ko na customer ko osma ko na ka ti hu ka ko no boni ko ka pau firma hata he ke pole I na foi toton hangi na ofi foi toton ko ia ko me ai ni ko no tata ofi ke na ave me ko ia ke fama anga ke pole ia ai tu ni nga o pe ia business fo ta ko na kon tau pe ko na fare pe ngai me nga o na mo na ngai service o ia pe ngai fa nga tangata ki ai ko ma ko point falau e to firma o ia ave pole I fama anga pau te o kita o unfair on the treat kita ye kai ke fakahoko atu ai ka me ke puleanga o ku te ke ai ha tu ni pehe ia o foto he puleanga I taimini kan fai kehekehe ai ngai mea ko ia malo tabe fe e ua ka fe hui pe ku fe ai to taha ko puke o ku pe ki ane symptoms or asymptomatic pa o ki e test fa ku leva I toinga pasese e ka pasese pena ostesia he weekend What's the second part? Whether the 214 passengers were already tested again or will they be tested this week? Oh yeah. Yeah, the index person, he's fine. I think I need to from Manatoa. He's a fully vaccinated person. I think if we get there, we don't get fatongia kakai. I think we get there, we personally go from Malaki New Zealand. And now tokanga ki whakai ka upase ke na huhu malu. Ko tui pika pau ko haki baby virus, mahala kai te mo ui ki virus ia na mate ai pe. But I think it's good to think o tokanga I whanua koe ni ki malu I kautonga whoki mai. And that's very good. Ko e pauton ke whanonge ka kai o whakai ke na huhu malu. Otherwise, he's fine. He's fine. You quite can make up maha pifoko. Ai ko kula vene nai o ki overcautious pe tau ngā oe he teke ha tau case pau pe ke tau whenga ke tau ki
hayang e tau level precaution da tonga ni aia ko foi me aia his okay ko to wangeau tafa ke ne sivi na tole na laksivi na sai ka do pen auto mala Soni e ua ke moi ko fausi palo kada pe siale pa moi minister mo ui como ki toko ni mai e ki tala fili ko ni ko fe hoia ko ni ma fa o hake pe me fa ta ngan ka ku ke fu mahino fe ki ateo ko ku kore pe ku e to unga mateu teu ko ia ho tau fale mahaki ko fa ta pe ka pa e tala mai mahino ko e tau ICU e fe unga mo toko nima ka fa fa ngi ko to mai ai lahi mai ai matangi ai covid pe a fe unga lewa mo toko wanoa a te lau lava whakafonu kua whare mahaki he fwoi taime ta ko sio pe ke tuunga to tonu ko ia ko e tau teu Pea mahako e whiu pe taha ko kore meka tatafu ki tānaki mai ai. O sio whaka tau patseti koe wanoa wataha, koe ono 5 miliona ke COVID. Wanoa wataha, wanoa ua, koe whaua miliona pe ofiki ai, ka ke whakatonu mai. Koe hae toenga, o kutoe he tau se niti COVID he ahoni. Mahako ia pe malo. Chere? Sewe ko ki labet pau ia ta whakoe ni ki he tonga whaka mateu teo e potunga e maui. Ko tui mahalo koe mōne au pito pe ia. Ai whakangata ko ia o ICU beds. Pe lolotonga maha mos mea me motolu ia e ngāi koe whai ki moa. Ne whai mahe pureanga fuoloa mai. Aia koe paukoe pe whoki mo e koe whai ngāhi ko talia ia, ne ngāhi pia talia ia. Ke stand by ka pai whawhange kua taimi ku futokolahi e lapi ke te ngā koe matali ai. Pea lolotonga whai pe me ngā oe e pureanga whataha mo e pureanga siapani ke ai nau tokone na tole ta whakoe au ku o lolotonga whai e hoka te ngā iki ai. Ka koe aia mahalo ko hake whi koe ni o e mahu inga e huhu malui. Koe uhinga e koe ke whemai ke tau huhu malui ke ua whi e mau e hataha ai ICU. Pe ka pate mo fatonga i koe ICU me koe kakai pe uta heu ko na tō pete na wiku ki ai. Ka pate o sange mea koe ko huhu pe se te hiwanoa kakai ko tongani o tonu ke huhu. Koe fo i mea maa tahaia koe te taulawa toko ni ai ki he tau ibi whakai whanua. Aia koe whaka amo e motoa nia ke kau whanongo mai o whamai o aia le whainga maari koe ni ke tau huhu. Koe fo i mea koe whi huhu iau. Koe ki mau lau se ni pepe whiha, koe te heka he mea leleo. Huhu tai totonga. Koe tui koe whai solution lelea ke whanuani. Malo. Tau si lawa pehe. Mahina peu pake mao e whakai ki koe se ni tika mo mea befo. Hange koe whika gona na ke talama ni nai. Koe upot ngai whaku kai konga e nau patseti koe. Nai tuku ke he kolon, ke taim pehe ni. Ka koe utu ni koe na mau tolu, ko ilo peo koe ai ngahi mea social media mea unau fehu ina ku nau whakangata e mau ngā ue ko hui ko sisi a silini. Koe peo ke mahino peo o koe ko ha isi ue silini ia ke ngahi ngā koe ko fakahoko ke malu e whono. Te pete atu e ki whakatata, koe tai mina alo e maha peo lo tonga punatu he ea. Ai time e whalimahaki ke o sivie. Ai tahine ko e customer kui hapai ke whakapapau e nao sifo ke foi bilo o stauke ko nu tamai o stauke ka ko unga fa matala o ko isi o se niti ki he ngau ko komiti u nau fai me ko to pe wala fai ke malu ya ko tau fonwa mako ki me ka ke u maulele au ka ke lava kakato exactly as se niti Kako tu ngai fai ai ko ngau ko ai komite malo. Igi toko na bia ma mai bia. Ko ke taminista panga ki lokotano di eu foki e daimin e pego patseti foki. Ko patseti o wai ngai ngai seniti o ma tu ngai feitu pa ko mbe seniti o tok tanaki. Ai ko ke pehe ko ke ha me autoe o koe ka foi whihu ia u wala tari hanga tonu e taimi ko ia
He pau ke tāna ke sirin, mo mea o toki o mai, ke whea ke ngā ue. Ka umoni, ai mea o mea kei minista, koe ka isi uia. Koe mea ko whia mau ke ai e ai ia. Hono taimi. Mala. Koe tāna ke pēta whaaki ko ia ke pēsiri pe koe toko lahi ko ia e malawa ke toka ngai kina ko ia i he ngahi whare mahaki. Aia koe wōti ko ia ki he ICU pe koe puke lahi. Aia me i ki he toko nima ai iwi ko ia koe i he whaka mohe anga o e whitu koe ni mo e kau ngā ue. Aia whie mao ai koe ke rere ki e tau hu malo i ke owa i he pese te hiwango fulu ke owa iai hataha e puke lahi. Ka tau hange pe ko toko taha ko ni koe na e folau mai me Christchurch o kuesi ai e COVID tahiwa ka o i kai ke iai hawhaka ilonga iai mea te ia. Pagapau e iai hawhaka ilonga koe whangi whaka ilonga maa pe pa te ke lava pe koe o nofo i he nofo anga kolontini pe koe o nofo mao pe i api pe koe whitu koe ni koe ke mitari ai pe koe whare mahaki koe iai mua koe whare mahaki koe i mua me mei ke toko ua noa ka koe whare mahaki koe ia kia ki nau toru ia o ku nau puke me he whakoutua. Ai ko ki nau toko koe ke iai ha nau puke pe ko hangai whaka ilonga ke nau nofo pe ta whaaki ko ia e kolontini pe mo nofo mao ko i api i e kahau malo. Hei whaas, sani, te wheu ua whau ia. Ora ke hu aere walala, o se patoki whaas e pe sani patau, menin. Malo, ko ki wheu peo ke teu ke tau lockdown ni ke whakatapu ko iro peo ku laheu business ni una o message mai po ku kau na tolu he essential business pe kai ko ilo pe wai ki kau taha waka mau na tu ta mai ke heni au he hiwa pe ke lava pe folau ko ia pakapa ku lava e ke lava pe ka kai alo mai na uta ko ia ko mau ke waka ko nu ha mi wa ke mau ke ka ko e ke peni ke fratap tapu ko business mo kakai pe in general na lava ko alholo po wa whakatapu a kakai ke alholo ko i whonuan he whi ke taha ko ku kamanaki ke au ke. Koe hanga mega na mea ke misa nei ko mega na mea tua ke fela ke pa ko no fangi whakaikiki. Sai pe ko se ne tufat ka moto ke moto ki anga o koe waka hau fokia ai ko tau tolu tapu e tau alo. Ngo foi alo e ka ko no fma beta doi tonga he ki foi sai pe ko ke beta ka ko hau ia ko me motu ia un ata pe ke o mai pe mo hai ko ngata pe lalo pe ka kai alo mai na uta ko sai a pito be ai ko ta he fangi fakai ki ko o kuava pe fo ke fare koloa ai ko uhinga ke ata pe ki mo me maha mo Pake uhinga ke te alo shopping ha te alo shopping he ku mai no pe tau mo fo ke loka ke tak no fo ma ke tau safe he tau no fo ma u me ko mo fe ma viveri ata pe fale kolo ata pe ke al ki uta tak ma ha foi mania o te alo ho mo no fo loina fai pa te al ta mo po tala no ai o mo toko ua toko toli ut ata pe mo al ki tahi a to mai te ki matai ke fami fangi me pe he Koe tau whanau atu koe neui ke taha ia e whangi mea te mou whema pe ngai business e fu whema o vivili pe asi he kulisi pe he ngai business koe lawa ko ngā ue. Pe mo business koe he kake lawa ngā ue. Koe umea ko kake lawa ngā ue ko tutu ni hangaton koe he pilikatia kake lawa ia. Ka waha umea mou pe he ke mea pa mou o mai pe ke he CEO koe mei teki mo CEO e health ke nanga o ke mou sio ke o tok whaka atatu. Ka koe pe no fangi whakaiki te tau toki lue pe mo toki. Ki mo me ko mai ki lockdown koe tau ko sine ai ko sotia ke dia ke whakahoko pe. Ke whakahoko pe. Koe tau ni nei kore mai e brigatia. E whakaata pe ngai kau polis whakakolo. Ke tokoni ange ai kau polis whakakolo ki anau tol. Ke kau sotia mo kau polisi. Ai e whakaata pe mo kau polis whakakolo ke nau tokoni ke kau he takai ka monitor he kau polisi mo kau sotia. Ai le whakatata pe kau nofko me lele to taha pe ko ke lava pe family on for drive ko te whakatata. Ko ke te whaha e wanoa i tak taha nof mau be. Au pe whakakolo he ka toko taha pe ka toko ua. Malasi fasi pe feui. Bom bem. Pas pe feui ko nga ke enforce ke mo e minister moi
Ko e kon ku tau tu e whanga ki mea malui ko inga ko e COVID tahaiwa. Ko inga ko e tau papakiu ko e hala pureanga. O hange ka te o koe ke ia to whamamawhaka whamamawha e tau tolu ke ngā mua ke te whalerei ange whakaiwi ange mo en pāua mea ko ia mo tau whakatau a ngai ka ke tau malu i me ngai uwa. Me whetu kou ma uai e tau mea kai whaaho o hoko e whangi palopare ma koe o koe ke afu toka teu ke toka ngai le rei ai haisi ni ai. Pea ko hono wha o si pe koe mass catering ko whetu ko whaitu utunia ke ngai upaa mo whetu whaianga night kalapu. Pefe whao mo ke whare lotu ke sāpate koe hae tūtun whao si gai malo. Toko siwe no lau kātoa atoane. Palo. Ngari utau meri e? I whangamare ko ni ko whawhi e tangata ikpare mea ke ne rātane mea whamalo. Palo. Kore peke u hufanga e whakatapakato ne kamata ke ai whakataha maunga koen. Ka tu ke whata ki whamalo ka ki motoro. O whamalo hatu ke ngāhi whehu i maunga koe ko mo whakako mai ao ni. E utokoni e ka ki tau tolu hono kotoa ke whakapapau i a ngāhi mea ku pala tāla ai mo haa ki ai e kakai whanua. Ko fie whamahino pe ai ngāhi mea mau inga koen. Uraki, au mateu teu ai potungai mo ui, komit pure whakawhonua, me ngai kup fekau'aki, ki hono tokanga i kina ai tokotaha, mo mau e kolona Vailasi, pe pehe ki e toenga kau folau. Koe kau laine mua, o nau fua fatongia, ki hono tokanga, mo taui, ke malu ai atakai koe kolontini. Ke kakai e whanua, mātuak mau inga pe, au mo tokoni, mo e talango fua ke ngai tūtuni, e tuku atu me pureanga, koe ola edi e tau aukai, mo e lotu, mo e ngāue. Ke tau lava o toka teu ki a au peheni. Pea koe ahoenda tau teu ki ai, pea ke tau ngai whataha, mo loto moko. Heu kai ke whie mau ke tau hoha, bea mo irifia, ka tau tū whakataha o fekau'aki, ki ngai tūtūni ngā aue o tuku atu. Mo tau tui, mo tau lau ikuna pe, e ko tau tauhia sihova, e kai te tau masiwa. O mau tuku pā mo e pureanga, ke whai ho mau rerei taha, e whakapapaui, ai malu, ai mo ui e kakai oe, whanua whakalufua. Hange koia koe ngāhi tūtūni, ko tuku atu, ka kou kore ai pēha o mou lotu, pēha mo e hūwhia, a Tonga i e taim whainga tāni. Pēha manatua whoki, a ki nau tolu o kumau e Vailasi, mo e kau ngāu e laini mua, a pēhe ki e kau folau hono kotoa, mo nau ngai whamili. Pēha pēhe whoku mo se tau kāinga Tonga, o nau kei tuku waka atu he otu muri. O kai te mo ngalo ha taimi i e maulo tū. Watawanga pē ki o tō mafi, i vai mai ha taimi o tau whelongo aki ai i e kahauna. O kou tui pē ofa mone o tuaia te tau tōru, i en o mai ai ki kesi koe ne taha, i tau tō e tokanga ange ai. Wa ki whakatokanga pē, i tau ole wa huhu, malui, e whai mo tau wao ki a tūnga lelei, he huhu uloaki mo e ua, kai whai ngofua hano whakafoki mai si o tau kāinga, o nau kei whakapai atu e ngāhi whanua muri, ma wahi mo nau ngai whamiri he tau e taha, e te lahi ange ai. Ko iko covid-19. Ko e tūnga e aho ni, e uesia e tau ngāhi ngā ue. Pea kou kore ki e kakai e whanua, kau take ngai sesi, ngai whamiri ko tope, ngahi pisinisi, me ngahi kautaha, o mo tokoni, ke tau kātekina e ngahi wesia kotoa. O whakapotopoto, ke whanua, ke tau tāpuni whakataimi. Kai oua, o walewa ke mau e ngāua e potungai mo ui, ki e kau folau o kui e korantini,
Pia mo ginau tolu, kau ngau e laine mua. Ke whawapau i o malu a tau whanua. O ia e ngai whakatama kehe, ke mea tokoni, pia mo ngai kolo a mahu inga, ke tau no fo. O wata, he whonga whangatangata pe, o whatatau, i ona whangofua he tūtūni, me mau mawhai. Ko whamalo la heni ke ek minister mo ui, CEO me kau ngā ue, pehe ke ek minister ngaahi mea whakawhokwha, ek minister ako, minister mo ngā ue, mo e komit whakawhonua, pehe ke ek minister ki whakatauaki, mo ngaahi mea whakawhokwha, whakatupake, me ngai ko fekau'aki kotoa, mange koe kau polisi, koe tau marui whonua, malai wakapun, custom, me nā ngalo ataha ka i te ngia kit, ka ko whamalo atu, e ngau e malo i lolotonga, a e wike eni koe ni, koe ku tau situa ki ai, ke lawa, a e tūtuni whakapotopoto koe ni, ko tau au ki ai i a honi. Kia ki motou kau whai angongo, ko whamalo atu, mawinga e tau whakaho. Ke moutoko ni mai ke tuwhaki atu ai angongo mooni mo kakato, ke tau ina sta tau ai mo kakai whonua, ke tala o ngai tūtūni, pe tau whetokoni aki, au kakato, mo wawe foki, e koe taimeni o ku tau ngai whakatahai, mai nonga, mai malu ai mo ia kakai, he whonua he taim whaingatani. Malo e o whawhonua, pe au tau tua whatu, pe teng moutoa no kotoa. Malo au pita. Whamalo ki tangata ik paremia i he mea whamalo ne toko sono fakahoko. Te tau whao se rewa pe ko whawhe i ai pia siare a kau ola, tau ta siare ki ne whao se rewa e whata anga e whiawhini. Malo. Koe pe tau kelesi pe. Pe koe kelesi o tau iki ko se suklaisi. O whalahe tau o tua, tau tamai me wheo e lau maari e maanioni. E no foi e te tau tolu he whiawhini. O taingata. Amen. Koe kakatoia e whakataanga e ki Palemia o Tonga, mo e ki Minister o e Potingawe Mo'ui, mo e ho e ki me mipo e kabineti, mo e ka uwhai angongo. For coming here, thank you very much. And I'm sure you are going to donate the next 10,000 doses in December. Thank you. Koe kakatoia ai fakahoko fatongia o e houani me whale whakapoleanga St. George i Nokualofa. I he whakamalo ia me ek Palemia o Tonga, koe Ambassador o Siapani ki Tonga ni, kau whakataha i whakataanga koe ni. Hou ngā aupito ai hoa ngā ue koe ni, koe whawhawhonga whadiplometi kau whakataha i he houani. Whakamalo ki a ki mautolu ho tau ka inga Tonga i Molina pia mo Tongani e tau inas whakataha, pia e whawhawhonga ia toi kau fakahoko fatongia. Sharon Elone kai umafo ki a masiva te umohenga, mono hoa, tuku afo te umohenga, kai e pefo ki a mesa ke whamuki oa, mo whiniasi Tonga i he fakahoko fatongia ma ai letio mo televisione Tonga, ko Alice Tupo, ko Rakmata Moala, malo au pito homo mea mai, ka mo mea.